yo nuko dutangiye filime yacu teka ugomba guhorana చరిత్రలో ప్రతి amateka yagaragaje ko igisubizo cya buri kibazo giteye ubwoba ari uko umuntu wambaye cyane ahaguruka akagikemura గురించి inkuru y'uyu muntu ntabwo nakayibabwiye ఎందుకంటే kuko nanjye iyi nkuru nagiye nyumva mu byiciro ni inkuru yandi amateka yagaragaje iki ninde bagiye kutubwira igisubizo cya buri kibazo giteye ubwoba kizanwa nuko umuntu wambaye cyane hagurutse icyo gisubizo akagishaka ikibazo cyari giteye ubwoba iyo nkuru ngo bayumvishije mu byiciro abagiye kuyitubwira తలకి పరిచయం ఢిల్లీలో ఒక కాటన్ ipamba rikomoka muri Delhi nahasanze niryo ryatangije ino nkuru y'ibi bibazo byose ipambiri bakoramo umwenda niryo ryatangije ibibazo byose byagenze bite bari kwerekana umwana w'umukobwa niwe uri kutuganirira yagiye mu isoko abona umwenda ukoze umva uwo mwenda ukoze muri cotton ihambaye cyane iryo pamba ryera mu Buhinde gusa ni ipamba ryiza cyane ry'igikundo. Oh, you're not from India. none se kutari umuhindu bizutse The cotton is very famous in Europe. iri pamba ryajyaga ryoherezwa rivuye mu Buhinde rikoherezwa mu Burayi. No one knows. ariko ikintu gitangaje mu Buhinde naje gusanga nta muntu urizi kandi ariho barihinga. buri hari ukuntu abantu uzagenda ugasanga barwanga icyayi cy'u Rwanda ikawa y'u Rwanda wowe utajya uyinywa uhugiye ngo mu bintu ngo by'ubuyi ngo buyi ameliyori. uyu mugore narakubwira ati iri pambi Burayi ryadusangaga y'abazungu rikadukanga riturutse mu Buhinde niho ryera ariko abahinde ntago barize. hari umukecuru waje aravuga ati iri pambi ubundi ryera mu ishyamba bita ngo tarakona. iri pamba ryera ahantu hafite uburyo hafite ikirere cyihariye mbese n'uburyo baritunganya mu birihariye n'umwenda wakozwe muri iri pamba urihariye. gusa guverinoma ntago yasaga nk'ayishyigikiye ko iri pamba menya rikomeza gukorwa. umuntu umwe wenyine niwe wigeze kuza atuma iri pamba rikorwa iryo pamba bararitunganya atangira kujya ryohereza i Burayi. ipamba na guverinoma wabonaga ko idashyiramo imbaraga itarishyigikiye gusa uwo muntu ntago agihari. uwo muntu watumaga iryo pamba rikorwa cyane akarihingisha rikagera mu bihugu hirya no hino twamuburiye irengero. bakimara kumbwira iyo nkuru ngiye nk'umukobwa w'umunyamakuru naravuze ngo ngomba gushyigikira ko iri pamba ryongera rigahingwa. ikintu cya mbere yakoze ni cy'umukobwa yasaza ku gitangazamakuru cye. ndabona wanditse inkuru ivuga ku ipamba rigera muri Tarakona mu ishyamba rya Tarakona ndetse umuntu watumaga iryo pamba rihingwa uhashize umwaka yaraburiwe irengero. ipamba ntirigihingwa ngo ryoherezwe i Burayi cyane ko uyu munsi ari n'umunsi w'ipamba we. ntaribi iyo nkuru muze kuyisohora ariko muyisore kuri page ya nyuma y'ikinyamakuru ntago itwika. ni inkuru ngo y'ipamba ibinyamakuru byageze ku isoko urabona ahantu ipamba bamaze kurisohora ko hari ipamba ngo ryera mu ishyamba rya Tarakona ngo umuntu warihingaga yaburiwe irengero kandi ni ipamba ryiza cyane rikomeye. hari uwaribonye iyo nkuru ikimara gusohoka ibiro by'ubutasi mu gihugu byahise bimpamagara. ibiro by'ubutasi inkuru yaracicikanye. hari inkuru isohotse ivuga kuri rya pamba indege zirahaguruka kubera ipamba. bigenze bite? iryo ni pamba nyabaki? umva iyo nkuru yageze mu biro bya Premier Ministry ibinyamakuru byose inkuru irahagarara ibintu biracika. igitangazamakuru cyacu bahise baza kugihagarika. cyari cyasohoye inkuru ivuga ngo hari ipamba ryiza cyane ryera mu Buhinde mu gace bita Tarakona ariko ngo warihingaga ngo yaburiwe irengero ashize umwaka. iyo nkuru nyimara kuyisohora mu gapaje gato bahise baza kunkurura banjyana kuri office banjyanye mu biro by'ubutasi mara y'amasaha 16 amayimeri amatelefone yagira umuntu umusohoka mukire vuba. umukobwa yageze ku kazi asanga ku kazi k'iwabo mu gitangazamakuru cyabo cyasohoye no nkuru bakizengurutse cyose abashinzwe umutekano maneko biba mwitana rinda mu mujyane mu biro bya editor So we are submitting the documents. umva amadocuments turaza kuyafata polisi yasize kwataka igitangazamakuru. umukobwa yinjiye nta kosa nzi nakoze. uyu mukobwa niwe wazanye inkuru wowe wakagoryoza ibintu wakoze wandika ibyo utazi. ariko njye nanditse inkuru y'ipamba riciriritse. iriya ntabwo ari inkuru gusa. iriya nkuru wanditse ni ibyerekeranye n'amabanga y'umutekano w'igihugu ndetse bino bintu abayobozi bo hejuru muri guverinoma byabarakaje. iyo iki gitangazamakuru kimaze imyaka 70 gikora kubera inkuru watumye twandika ngo y'ipamba. twese bagiye kudufungira igitangazamakuru so kandi ndanakwirukanye. umukobwa baramwirukanye
ati ririya si ipamba gusa ahubwo ni amabanga y'igihugu. Ubwo uzi inkuru y'ukuntu yavuga ngo mu Buhinde hera ipamba ryiza, ariko hashize umwaka umuntu warihingaga kuryohereza i Burayi yaburiwe irengero. Ibyo gusa byo kuvuga ko mu gihugu cy'Ubuhinde hera ipamba ryiza, none leta yose iramanutse abayobozi bose. Aya makuru ndo yagoye wagakobwa we. Je nabonye umwenda mwiza bana n'iryo pamba nta ruganda nzi nagiye niyandikira inkuru. इन्हीं घंटा इंटरोगेट చేసి నాకు సంబంధం nyuma y'amasaha menshi bamajije mu biro bya RIB bampata ibibazo RIB yo mu Buhinde. వాళ్ళకి తెలియంది ఏంటంటే నాకు సంబంధం bari bazi ko bari kuntera ubwoba, ariko batumye ngira amatsiko yo kumenya iby'iri pamba wandikaho. Umukobwa wumvishe ariko ukuntu afunze umutwe. Iri pamba uvugaho leta yose n'abayobozi bose bagahaguruka. Iri pamba ni nyabaki. Nubwo RIB yo mu Buhinde ziko yanteye ubwoba, ahubwo bagiye gutuma njya kumenya mperereza iby'iri pamba. మొత్తం బయటికి లాగుతా. Mu Buhinde nimba babita ikigo RIB yo mu Buhinde nimba bayita CBI, bayita CBI ndaceka. Umukobwa aravuga ati CBI kubera amasaha yamaranye ngiye kwita amenya iby'iri pamba neza uvugaho bagasara. ఇప్పుడు ఇది నా కథ. None nzakora inkuru ihambaye cyane inarenze kurushaho namaze kumenya iby'iri pamba uvuga abayobozi bose bagahaguruka. గారు పెట్టింది పత్తో ప్రాంతం. Ikindi nabonye bano bayobozi bahagurutse bose ntago batinya ipamba nanditseho, nta nubwo batinya aho hantu ipamba ryera nanditse muri ako karere muri iryo shyamba. Ntago aricyo bari batinya. దాన్ని పండించిన వాడు. Ahubwo babonaga bafite ubwoba bw'uwo muntu waburiwe irengero watumaga iryo pamba rihingwa. పెట్టిన వాడి గురించి Uwo muntu ngiye guhiga amakuru ye. నాకు తెలియాలి. Mu gihe naramenya amakuru yo muntu uvugaho leta yose igahubangana ntago nzigera ntuza. Umukobwa yese aza mu ishyamba ryitwa Tarakona, hari abanyamakuru bazi guhiga inkuru bavuga ati inkuru uvuga bagasara reka nyihigira icyo menye ni ibiki bari guhisha. Yavuze ku muntu wahingishaga iri pamba, guverinoma yose irahaguruka. Yese mu cyaro పత్తినేసే ఫ్యాక్టరీ. umva uruganda ngo rubana ku musozi rwahingaga ipamba ni he muko urakomeza hari hakurya imbere. Umukobwa agezeho urwo ruganda ruri ngo rwoherezaga rya pamba i Burayi, yasanze uruganda wagira ngo rwarahiye, hari amatongo gusa ni ku musozi. Umukobwa yaraje avuga ati ni uruganda rwoherezaga ipamba i Burayi, baraza kuma amakuru yasanze ari amatongo gusa. Bimeze bite kugera nabona ariko hari ikibumbano cy'umugabo uhari, ikibumbano arakibona. Agiye kubona ikibumbano cy'umugabo uri hano, abantu baza kugisenga no kugitura ibitambo. Abahinde bifata bagasenga igiti. Abahinde iyo umuntu agukorera ibikorwa byiza agira umuhinde akatangira kukwita ngo uri imana ye. Niko abahinde bemera. Abahinde bemera ko umuntu mwiza ufite umutima mwiza ukuba hafi akagufasha ibintu byose witanga, uwo muntu ngo nawe ari imana. తాత none se ba Buda ntibari abantu bagotama sogoko బూడిదేంటి? irivu ni iry'icyano hano ko mbona hahiye. సంవత్సరం క్రితం ఇక్కడ Umwaka ushize hano habaye iki? ఆది అరుదైన గ్రహణం. Hano habaye ubwira kabiri budasanzwe. కురుక్షేత్ర ముహూర్తం. Ibyabaye hano byari bimeze nk'umuhengeri wo ku bwa Nowa. ఆ రోజు ప్రార్థనలు కాపాడలేదు. Nta sengesho na rimwe ryigeze ribasha kuba ryavugwa ngo ritabara ubuzima bw'umuntu umwaka ushize ubwo hano hashyaga. అరుపుకి కంఠం పరుగుకి పాదం పనిచేయలేదు. Inyota ntiyabashaga umuhogo w'umuntu wari uri gukatwa, nta kintu wawuha ngo kugira ngo umuhogo ubashe kumera neza. Amaguru yaraciwe, umusozi wose waragiye uhinduka umutuku. Ubuzima bw'abantu benshi bwatangiwe ibitambo hano, abantu benshi barapfuye. Uwo munsi inyenyeri yatsigurumana. Byagenze bite? Mama we kayishukuru zari zihari. Uwo munsi Imana y'urupfu yarahagurutse. Imana y'urupfu yaragurutse. Imana shifika Imana y'urupfu. Uwo munsi yari yakangutse yica abantu. Turashize. Umwaka ushize hano n'umukobwa yagaze hari uruganda rwijya cyane. Hari igisiga cyahise gicaho umukobwa arareba. Hari igisiga cyaciyeho. Filime bayise ngo iki? Mama we. Filime yiswe ngo iki? Kose filime niyo y'ingenzi cyangwa ngiye wayisoma. Filime bayise Ego. None njyewe wasobanuye iyi filime. Ndacyari kuri level yo kwivugasha. Ako ibaze ko ari nje muhitinzo mu Rwanda witwa neza Rocky Kimomo. None ugasanga ku kantu ko kuba Kimomo ni ikintu kiba cyarasakaye ahantu hose ku isi yose. None njye izina ni iry'umuntu nta hantu ntasakaye. Ako naramamaye, siko namamaye nkarenga urugero we, ngomba gushaka ukuntu nzimaho gake kuko nkabije kwamamara.
niyo ibiririmba rock bino bintu ndi gukabya reka ngabaye. Umukobwa yahise aza kuri polisi yo muri ako gace. CI గారిని కలు. Ndashagura na CI wanyu. ఖాళీగానే ఉండారో Ako ujya ubona ukuntu abapolisi bo kwisi yose bagenda babita mu marufabe we agiye aterateranije. Ndashagura na CI wanyu. Hano natwe tuba dufite bakiniki wumva ngo ni ba ni DPC uyu naje gura na CI ibintu nk'ibyo. CP. Thank you. Reka nje kumuriba. Umukobwa yahise aza kureba polisi yo muri ako gace amenye ibyabaye hano ruriya ruganda rwahiye rute habaye icyo umwaka ushize kuko ibintu ngo byabaye umwaka ushize abantu bose bari kubivuga bagatitira. Sir. Nyakubaho. సెలిబ్రిటీ Ndaje ngo bamagare. Ni karibu. Yaje kuri polisi apolisi bararezwe bafite uburere. Kwakira nayo. ఈ టీసింగ్ కేసు కాదు. Umukobwa nkurikije ukuntu umeze nk'umukobwa w'umutima ukomeye nta nizere ko utaje kurega ngo hari umuntu waguhohoteye kuko ndabona nawe ukarish. మనోభావాలు దెబ్బతిని Ni nko kuvuga ati wa mukobwa ahubwo niwe wahohotera abantu kabisureze ngo hari waguhohoteye twakumirwa. సిటీ కాదు. Uyu mujyi wacu umutekano ni wose nta muntu waguhohotera. Hari umuntu wakwibye isakoshi. ఉంది కదా. Uriya musozi bari hejuru rawuzi wabaga uruganda acyuvuga umupolisi ariko. ఎవరుండే వాళ్ళు? Ese wambwira iby'amateka y'umugabo wabaga kuri uriya musozi nyiri urwo ruganda? Umupolisi arikanga. సంవత్సరం క్రితం Umwaka ushize ఇక్కడ ఏం జరిగింది? hariya kuri urwo ruganda habaye iki? రాసుకునే అంత చిన్న మ్యాటర్ కాదు. Wa mwana we ntago ari akabazo gatonya wakwandika. జరిగిన దానికాన్ని పొగడలేను, అట్లా అని మర్చిపోలేను. Uriya mugabo ntago namushimagiza kubw'ibyo yakoze umwaka ushize wabaga kuri urwo musozi ariko nanone ntago namugaya. మనిషి కాదు, Gusa ntago ari umuntu. ప్రకృతి విపత్తు. Uriya ni icyorezo. Mama we. Wa mugabo ngo ni icyorezo. Abapolisi baramuvuga bakikanga. చెప్పలేను. Ntago nakubwira ibirenze. Vana ugende. Icyo umenya cy'umuntu wari utuye kuri uriya musozi wari ufite uruganda rw'ipamba werezaga ipamba mu Burayi uwo muntu ntago yari umuntu yari icyorezo. నిన్ను చూచంటే Wa mukobwa ndabona utari gucika intege sibyo urashaka kumenya ayo makuru. ఉన్నారు మే. ఎమ్మెల్యే Gusa umenye ko uwo mugabo hari amazina menshi akomeye muri kano gace afite ahuriye nawe. ఉన్నాడు. Minisitiri w'inaha సోనీ గీరే nawe ibintu by'uwo mugabo byabaye umwaka ushize yari abirimo. Ushatse wabivamo ukitahira. Izina yavuze isi yose irahaguruka. None ageze no mu cyaro. Hello guys, Bite basore and background murakaza neza kuri YouTube channel yanjye. patience. Hano ndi hafi ya polisi. Favorite dialogue Ariko hafi ya polisi nziza cyane. Polisi. Uje gutanga ikirego ntafunguye Ante- coffee shop idasanzwe. Good lady. Tubakubita icyayi Ante- uri kugura itasi imwe tukakongeza amatasi 3. Ugura igikombe kimwe cy'igikoma కి ఇక్కడ ni ba besikoro bo mu marangi b'abaswahili. Ntago ari bose ariko barimo babagira injuga. subscribe to Luna Suresh. Tatas. వాడు పనిలో ఉన్నాడు ఐమ్ ఫామ్ Umva nje banyita isa hano mu marangi. సీరియస్ టాక్సీస్ Uri kugura igikombe kimwe cy'igikoma nkakongera ikindi. Ariko ukeneye kugenda ntanagukora nka taxi. హియర్ ఇస్ ఏ టాక్సీస్ Iyi niyo taxi ikora inaha kandi ntago mpenda ukeneye kujyayo. Umukobwa ageze mu cyaro. జర్నలిస్ట్ Uri umunyamakuru ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. kuva Delhi nakukongereho. Abakobwa ba Delhi ni mu murwa mukuru. కొట్టదా ఎలవై వర్షాలు Yamuzanye hano kwa minisitiri. Ni mu cyaro. పడిలోనా Biteruna. ఢిల్లీ లేడీస్ Uyu mukobwa avuye Delhi వచ్చిండది aje guha interview minisita wanyu. Urumva hano ikaramu yaraguye y'uyu mugabo. Iyo nama kuyitora afite tatuwaje hano y'imibare na pa. నిజంగానే ఢిల్లీయా Uri umunyamakuru uvuye muri New Delhi. Ufite umunyamakuru nyine uvuye muri Delhi abatandukanye na babandi bo kuri twa turadiyo two mu byaro twa za eri iki n'iki. Zo mu Buhinde. ఇప్పుడు ఈ లిటిల్ ఫింగర్ ఎలా కదపండి Dore minisita hano bari kumutoza kugira ngo isukari ye imanuke. Hari ukuntu isukari ijya izamuka. Treatment. Umva bari kumufura. అయిపోయింది సార్ Umva wenda gufasha iyo sukari turayisubiza ku gipimo cyayo. Yahuye na Jacques tuyishimire. Nawe ni umusikama buriya. ఎవరు? Isukari turayisubiza ku murongo. మీ ఎంట్రీ కోసం వచ్చింది ఢిల్లీ నుంచి Umva uburyo urenzemo. Ah. Muri Delhi bohereje umunyamakuru ngo aza gukoresha interview. సొంగ కుసు. బయట Icara wa mukobwa yenze dukora interview. Congratulations on your victory, sir. Felicitation kubwo kuba waratsinze amatora nyakubahwa. చూసిన ఈ ఊరు చాలా అందంగా Iki giturage uyoboye kirasa neza pe. కానీ ఒక విషయం ఉంది. Ariko hari ikintu kimwe nagizeho ikibazo. Ni igiki? ఆ కొండ Kuri uriya musozi habaga uruganda. Kivuga ku musozi habaga uruganda. Abantu bose baratitira. Na minisitiri isukari irazamuka. Ukivuga ibyabaye kuri uriya musozi abayobozi barikanga.
byagenze bite చెప్పలేదా చెప్పలేదు డాక్టర్ wa mukobwa we urashaka kwica minisitiri kuki uvuze iby'uriya musozi nyagasani habaye kurimbuka habaye ibyago dore ibyabaye minisitiri arabyibukaga hahamuka uwo mukobwa mukure hano umukobwa uri kubaza ibyabaye kuri uriya musozi mukure hano umukobwa baramwirukana uyu mukobwa ari gutuma isukari izamuka tuza umva uyu mukobwa mukure hano umutegere bisi asubire iwabo nta interview umva turi gutitira twese kubera ikibazo abashije umukobwa afunze umutwe నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు njye ntabwo ndi bugende మిమ్మల్ని బయట పెట్టబో ndakomeza amenye amakuru y'ibyabereye hano ఏ స్కామ్ kandi nawe uri umwesikoro నీ చేతికి నాకు urabona iyo tatuwaje y'imibare iri ku kaboko kawe బ్యాంక్ లాకర్ ntabwo ari imibare isanzwe ఏంటి స్పెషల్ iyi ni itariki navukiye అది ఖచ్చితంగా urabeshya Gakore. iriya ni imibare ifungura ahantu hari nka sefu పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ndetse buriya iriya pa ihagarariye Punjab National Bank అక్కడ సిఎఫ్ఓ నా ఫ్రెండ్ kandi CFO waho Chief Financial Officer waho ni inshuti yanjye బయటపడతాయి నీ ఎమ్మెల్యే నిన్ను చంపేస్తాడు urama amakuru buriya wiba amafaranga ukajya kuyabika aho hantu ndahamagara CFO waho ama amakuru yaho ugomba kumbwira ibyabaye hano kugira ngo ntagaragaza ko unyereza imitungo yamuzanye hano mu nka ఇది బజార్లో చెప్పే మ్యాటరా బర్రెలు ఉన్నాయి kuki unzanye hano ni ibintu tugomba kuganirira ahantu mu nka nta muntu utubona hari mu rukerera టైటిల్ iyo ni titire y'inkuru విను tega amatwi hari mu rukerera umunsi umwe bagiye kutubwira inkuru y'umugabo wavuga kuri uriya musozi wari wafite inzu 10 ఎకరాల పచ్చి uwo mugabo yari afite inzu nini iri ku buso bungana na hegitari zirenga 10 దాని పక్కనే పత్తి బట్టల్ని uwo mugabo yari afite uruganda rw'amapamba ariko inyuma y'urwo ruganda rw'amapamba గిరిజన తెగలకు పని uwo mugabo yari umuntu wagaburiraga ubwoko bubiri buba kuri uriya musozi ngo habaga ubwoko bubiri bwamukoreraga mu ruganda rw'amapamba abitaho bamwemera nk'umuntu bitaho bahemba ndetse bamufata nk'imana yabo bakanamukora no mu ruganda గాలి కల్మషం hari ahantu heza uhumeka umwuka mwiza అన్యమైన hari amapamba meza అతన్ని దేవుళ్ళ చూసుకునే గిరిజన తెగలు abaturage bamufataga nk'imana umva ibyo wabivuze mbwira ibindi ఏంటంటే చీమ కూడా అతని gusa ikibazo muri urwo rupangu cyangwa kuri uwo musozi w'uriya mugabo nta n'isazi yajyaga ihinjira Topalకి రావు. atari uyemereye ngo yinjire చీమనా sazi ఇంట్రడక్షన్ చెప్తా విను reka ngo none ntangire nkubwire ukuntu byatangiye barakwereka ibyaberaga mu rupangu rw'uriya mugabo urupangu runini ku buso bugera muri hegitari 10 తగలదు mwabana mwe ntabwo ari uko barasa దాన్ని గమనించి urabanza ugapima umuyaga uri guturuka he ukamenya uburyo urasamo n'imbaraga urashisha kugira ngo umwambi utaza kurasa ibi ni ibyaberaga kuri wa musozi hari uri gutoza abana kumbe hafi hari abari gucaho uwo munsi badusubije inyuma ngo batubwire ibyaberaga kuri uriya musozi hari abahaciye bari kwamamaza yana muzamutore shirari samaswarale di muzamutore urebe ఏసేమంటావా umva hari naho tunagaye bino bipapuro se bigaragaza ko turi kwamamaza bino bipapuro byo kwamamaza ఇప్పుడు చూడన్నా సౌండ్ పెరుగుతా bajya bavuga ngo nta muntu ngo n'umwe ujya ushyira ikintu muri kiriya gipangu ngo atari uwo bamwemereye ngiye kunagamo bino bipapuro byamamaza umuyobozi wacu maze ndebe గురి అంటే ఎలా ఉంటుందో డెమో mwana be none bwo uyu munsi mugiye kureba mugiye gufata isomo ry'ukuntu bapima bya nyabyo yafashe ibitabo ibipapuro ngo abyoherezemo arabyo kwamamaza umuyobozi nta kintu ubundi cyemerewe kwinjira muri iki gipangu nta na kimwe kimara kohereza igipapuro hari uwayisaza mu gipangu cye nta kintu kijya cyinjira atari utanze uburenganzira bamunagira umwambi nagira umwambi ahita akurayo reba filime kurayo umwambi igipapuro kivayo arafora rabe uyu niwe nyiri igipangu nyiri uruganda ku musozi urayo reba filime స్థిరం కోణం umuyaga umeze neza గమ్యం ubu noneho warasa mwambi fata cya gipapuro tukubita mu itako ryo wari ucyohereje gisora mu gipangu cye nta kintu cyinjira mu gipangu cye nta kintu cyinjira mu gipangu cye atatanze uruhushya abana baraseka baricaye bariga nyiri igipangu niwe ubikoze ఆయుధం పట్టిన చేయికి కారణం కనిపించాలి అప్పుడు గురి అదే కుదురుతుంది
ibiganza bifashe intwaro bigiye kurasa iyo byamaze kumenya impamvu bigiye kurasa ya nyayo ntago bijya bibasha guhusha buriya ngo iyo urasa ugahusha nuko nta mpamvu nzima yo kurasa uba ufite atari ko buriya ufite impamvu nzima ituma urasa ntago ugihusha niyo magambo yavuze chapale koni kotti chapale abakenera gukurura umwambi gahoro gahoro abakenera gukurura gake gake ariko iyo ufite impamvu ituma urasa ya nyayo ntuhusha uyu mugabo amazina nyakuri bamwita Raviteja ni icyamamare aya mugabo ni umuhiti yahise aza hano aricara పిర్రకొట్టినాడు andasha umwambi ku kibuno we మనం కూర్చుండేది ఈయన పిర్రకు కాదు ntabwo urasha umwambi ku kibuno cye Nikoki. ahubwo usuzuguye icyubahiro cya kigabo cyacu ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు uranyumva amatora nituyatsinda uzatubona లోపలికి పోలా ujya uvuga ngo nta kintu cyinjiramo hano iwawe ngo n'agapapuro nikakwinjirayo కుండుండేదానికే no mu rusengero ibipapuro byinjirayo hanswe hano mukora ibintu ngo by'amapamba n'imyenda iraho iciriritse ngo nta kintu cyinjirayo చేనేతంటే చేతి స్పర్శ మనసు ముద్ర umwenda wa nyawo nuwubona buriya mwiza uba warakozwe ibiganza bikawudoda bifite umutima ufite design mu mutwe byose bigahuriza hamwe n'ubugeni తిన వస్త్రం ubugingo bwabo mwita ngo nabahinzi binaha bahinga ipamba abo ngabo nibo batuma uwo mwenda usa neza is beautiful ipamba ryo mu buhinde ni ryiza cyane జరిగే చోటు గుడి ahantu rero rihingirwa tuhabara nk'urusengero nta bintu biza bihanduza muhashyira ko mwiboneye ni nk'ahantu nsobanurira filime nta muntu ujya uhagera uko yiboneye ya masadunda bya bicyuya naho haba hameze nk'ahantu hera ahantu nsobanura filime z'ubwenge కానీ నువ్వు ఇటు రాకూడదు amatora yanyu mukomeze mwamamaza ibyo mwamamaza ariko sinzongere kubona muza kwamamariza hano uyu mugabo afite ubuyobozi bwe nyine yakwa Sahadeva bamwita Sahadeva 300 ఓట్లు నీ వెనకాలనే ఉన్నాయనే impamvu nagukubisa nuko ugaburira abaturage n'abakozi bawe bagera muri 300 kandi bazatora amajwi yabo tukaba tuyakeneye naho ubundi mbamise nkurangiza umva ayo magambo avuze గుర్తుపెట్టుకొని nuzajya ubona narakaye ujye uyambwira uyansubiriremo nzajya nseka kuko ndumva ari burage ngo yandika ahantu n'inzajya mba nababaye ujye yansubiriramo n'iseke kumubwira ngo wamurangiza ndumva umugabo adasanzwe అర్థమైనదే nicyo ukuyemo gusa పాంప్లెట్ అయితేనే వార్నింగ్ అదే మనిషి అయితే అవునా ngaho mbwira వెళ్ళారు లోపలికి ninde wigeze kwinjira మా ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో మొదలైంది నా చిన్నప్పుడు నువ్వు రూపాయలు తీసుకుని అభిమానంతో దొంగోట్లు కూడా వేసి tukiri abana abantu bahabwaga ruswa ugatora inshuro ebyiri kugira ngo umuyobozi abone amajwi menshi ariko ubu ibintu byarahindutse మనుషులకి కని abantu babaye babi uyu ni umuyobozi bari bagiye gutora icyo gihe చూస్తారా amafaranga yo abantu twayakura he ngo badutore మిమ్మల్ని కలవడానికి బిజినెస్ మెన్ రాజేష్ రూమాని వచ్చారు సార్ umva umuherwe ukomeye cyane na Jeshi Ramani aje kukureba ntabwo umuzi na Jeshi Ramani dore nguyu uyu ni umukire witwara Jeshi Ramani umunyengano ఈడు అంబానీ రేంజ్ కదరా uyu nguyu ku rwego rwa ba Ambani niryo urugero bahise batanga Ambani niwe mukire wa mbere muri Aziya w'umuherwe ndetse muramuzi ejo bundi yakoresheje ubukwe bw'umwana we bari hano arabamanura abantu bose ba Bill Gates baritabira sasa uyu wese avuga ngo uyu mugabo uje ndabona ari ku rwego rwa ba Ambani yego nyine కాడికి కూర్చున్నాడు none se kuki yaza kureba umuntu nkanjye arashaka kuvugana nawe muri kumwe hari umukire waje uri ku rwego rw'aba Ambani urwego ariho ntago rusanzwe mwabonye ubukwe ejo bundi yakoreye nako si ubukwe ni umuhuro babyita ngo iki ni umuhuro bwa burori butegura ubukwe yari ikanzu umukire aje kumureba muri cya cyaro reba filime witonze ni inkuru bari kuganirira umukobwa bamuganira inkuru bamubwira ati umuyobozi wari uri kwiyamamaza wo muri kano gace kacu minisita umunsi umwe yicaye hari umukire ukomeye cyane mu gihugu waje kumureba దీన్ని బాక్సైట్ అంటారు iriya ni ibuye bita bauxite అరుదుగా దొరికే ఖనిజం ni ibuye ry'agaciro ritakunze kugaragara ahantu hose bauxite మీ నియోజకవర్గంలోని కొండ uriya musozi urimo ririya buye rya bauxite Danipai. kandi ariya mabuye ya bauxite arimo ku bwinshi bambwiye ko kuri uwo musozi ngo hari inzu n'amafamu n'uruganda rukora amapamba ఉన్నాయి aho hantu ngo niho hari ariya mabuye ku bwinshi మ్యాప్స్ చెప్పే విషయం narebye kuri Google Map చెప్పే విషయం ఏంటంటే nsanga uriya musozi neza munsi mu butaka bwawo ariho hari amabuye ya bauxite amabuye ahenze cyane ku isi వాళ్ళని ఖాళీ చేయించి నాకు అక్కడ abantu batuye kuri uwo musozi ndagira ngo muhabirukane bose mbahe miliyari 3 mugende mubagurire ubutaka mubirukane none twe dusigare ducukura ubutaka ahantu bashaka kwimura abaturage ni ahantu wa mugabo afata nk'ubutaka bwera nta muntu ujya agera nta n'igipapuro kijya cyagera hari umukire uje avuga ngo ndashaka gutanga miliyari 3 z'amarupi abahatuye mubagurire ubutaka ngiye nsigare nicukurira ayo mabuye y'agaciro 300 కోట్లు ఇస్తా yarikanga miliyari 3 n'amafaranga menshi cyane
buriya butaka bwo mu cyaro n'agaciro buba bufite cyane. 10 కోట్లు. Noneho nawe izi ni miliyoni zawe 100 nukora ko kazi, noneho miliyari 3 ugenda uziye bari abaturage bimuke. Uyu ni minister. ఈ రీసెర్చ్కి అందరి విషయం ఒకటి ఉంది సార్, అక్కడ ఒకడు ఉంటాడు, ఆ 2 తెగలు అతని మాట వింటాయి. Umva umugabo nubwo muri kumusuzugura utuye kuri uriya musozi, nubwo mwazana amamiliyoni angana gute, yubaha buriya butaka kurusha ubuzima bwe, yanemera agapfa kubutanga. మన మాట వినడు. kandi ikindi ntago yaca bugufi imbere yacu ngo yuname. సమాధుల మీద శంకుస్థాపన చేశారు. Umva ndambiye kujya mpora njya kwica abaturage kugira ngo nsigarane ubutaka bwabo. హత్యల కన్నా niyo mpamvu nari navuze nti 200 కోట్లు. aba baturage mubimuye nkabaha miliyari 3 byibura nabo bagira ubuzima bwiza. సార్ మీకు nibanga ku neza ndabica nsigarane ubutaka, ngo ni umukire, ubutaka nsigare nkuramo amabuye. అంటే తెగలు తెగులని నేను ఖాళీ చేయిస్తా. byabo baturage ndabimura nk'umuyobozi w'ina. abaturage ndabimura apfa kuba harimo akana, abaturage barabagurishije babimure mu butaka bwabo ngo mu butaka bwabo harimo amabuye, umukire arabaguza. అంతే, అక్కడ మొదలైంది అసలు పెంట. ఓకే yaracyamubwira inkuru. ఆన్సర్స్ ఇదంతా బాక్సైట్ గురించి. sawa ibyo umbwiye birahagije, none ngiye gutangira miga amakuru ibyerekeranye n'iryo buye bita bauxite. ఇవి అమ్మాయి madamu umva se umukobwa yahise acaho. నీకు నీ టాక్సీకి థ్యాంక్స్. wakoze kuntwara uyu munsi. సబ్స్క్రైబ్ టు లూనా సురేష్ ఢిల్లీ లేడీస్. ష్యూర్. umukobwa yahise avayo yinjira muri bisi asubire muri New Delhi ajye gukora guhiga amakuru y'iryo buye ryitwa bauxite. ఎవరి ప్లేస్కి వచ్చి ఉండవు, ఎవరిని ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉండవు. so umukobwa we aho ujya nawe ugenda watibaza urabazi. స్లాంగ్ సెట్ అవ్వలేదు, ఇది నీ ఢిల్లీ కాదు. iyi ni imbunda nagushyize ku mutwe ubu nakurasa, ariko hano si muri Delhi uzenguruka ubaza ibyo ubonye. మేము గవర్నమెంట్, njye nkorera leta, నీ క్లాస్ nta kibazo cyanjye. పద. amukurayo. కాణిపాకం స్వామికి నచ్చిన పాకం తలకోన తేనె పాకం. hari ibyo yavuze bijyanye n'ubuki bahita bamuha imfunguzo, kandi yarasabye ubuki. reba filime binjira hano. లాస్ట్ ఎంట్రీ July 17, 1997. రేంజర్ సైన్. meruka kwinjira hano mu 1997 ari kubeshya nizo kode bavugiramo. వెబ్ we సిరీస్ uri CID అనుకుంటా. wape ureba amafilime menshi. రా mukorera ro ni ikigo cy'ubutasi gikomeye mu Buhinde, wumva nka sasiye gikora mu ibanga rikomeye. మదనపల్లిలో సేఫ్ హౌస్ ఏంటి? none se gute mufite safe house muri kano gace? నాడు మిలిటరీ హోటల్ వెనకాల ఒక స్లీపర్ సెల్ ని సిరిసిల్ల పెద్ద twaje gushaka hano kwashyira ibirindiro nubwo ari mu cyaro ubona gutya, ఇలాంటి సేఫ్ హౌస్ bitewe n'ibyo twari twakurikiranye. పట్టేసుకున్నారు. బాక్స్ ibiki? గురించి రాసి మీ పెద్దవాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ బయట. ubwo namwe ni ibyerekeranye n'amabuye bita bauxite. బాక్సైట్ గురించి అయితే అది నేషనల్ ట్రెజర్ అయ్యేది కానీ oya iyo biza kuba byerekeranye n'amabuye ya bauxite byari kuba ari ubutunzi bw'igihugu, ntabwo ari ibintu byatuma leta iza kubaka ibiro by'ubutasi hano. నేషనల్ సీక్రెట్ అయ్యేది కాదు. oya నువ్వు ఎంక్వైరీ చేస్తున్న వ్యక్తి ahubwo బాక్సైట్. umuntu twari turi guhiga arengeje agaciro ayo mabuye y'agaciro abantu bari bari kurwanira. అక్కడ ఎవరు niwe watumye ikigo cy'igihugu cy'ubutasi gikomeye kiza gutura hakuno. తెలుసా? uzi umuntu wari utuye hariya, వరల్డ్స్ మోస్ట్ వాంటెడ్ అసాసిన్. niwe mwicanyi wa mbere wahigwaga ku isi, niwe wari utuye kuri uriya musozi afite uruganda ngo rw'amapamba bamwitaga Igo. mama we Igo? Igo uriya mugabo wari ufite uruganda buryo ngo yitwa Igo, niwe mwicanyi wa mbere wahigwaga ku isi. tugaruye ku cyicaro gikuru cyaro muri New Delhi, badusubije inyuma n'umusore tuganirira ukuntu byatangiye. మ్యామ్, madamu ఈ మధ్య నా కూతురు యోగా చేస్తూ ఇది umva umukobwa wanjye yagiye muri yoga abanza kunywa kano koko కలుపుతంట. ngo gatuma yumva ameze neza mu mubiri. అదే తాగితే none nanjye nsigaye nyuzamo nka kamwe ఏం చేసే మనలాంటి వాళ్ళకి kameze neza. మ్యామ్, madamu యూరోప్ లో పర్మనెంట్ అండర్ కవర్ గా మీరే అపాయింట్ చేశారు. wanyohereje mu Burayi Network. ngo njye kuneka, మాఫియా అవుట్ దేర్. ఇప్పుడు ariko namaze gukorayo network y'abamafiya baho bandi bashobora kuba bampa amakuru. ఎనీ రీజన్స్? none uhise umamagara ngo ngaruke mu Buhinde. Sit. no kubera iki? icara nkubwire. Sit. umusore yari avuye i Burayi. There was an incident at the Goa port. umva hari ikibazo cyabaye ahitwa ngo ni Goa port, hari ikintu cyahabaye ku mwaro ku cyambu. ఒకటి వదిలేయడం ఆ కస్టమ్స్ వాళ్ళకి అలవాటు కదా. ubundi biragoye ko abofisiye baho bapfa kureka ibintu ngo byinjire bidasatswe, కంటైనర్ వదిలేశారు. ariko kuri iyi nshuro hari kontineri baretse irinjira. 75 kilometers iyo kontineri yinjiriye ku mwaro wa Goa Ona. yatwawe n'imodoka igenda ibirometero bigera muri 75 uvuye ku mwaro wa Goa. అక్కడ ఒక ఆర్మ్స్ డీలర్ హత్య జరిగింది. abari batwaye izo ntwaro barishwe bose, bari batwaye iyo kontineri.
barishwe bageze mu birometero 75. డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ amakuru dufite duhabwa na department yacu లో వందల కొద్ది ఇల్లీగల్ గన్స్ ఉన్నాయి. iyo modoka ngo yarimo imbunda nyinshi cyane n'amasasu menshi cyane. వీక్స్ ముందు ibyumweru bike bishize ఆర్మ్ డీలర్ నక్సల్స్ కి ఇస్తున్న అక్రమ ఆయుధాలని కూడా ఎవరో క్యాప్చర్. hari izindi ntwaro zagombaga koherezwa Naxals, nazo izo ntwaro zarafashwe zifatirwa kuri uwo musozi. akuraho igitoyi. గుస్తావో బ్లాక్ యారో Gustavo Black Arrow స్నైపర్స్ ఇష్టంగా వాడే. iri niryo sasu ba sniper bose bakunda gukoresha bemera. అక్కడున్న విండ్ స్పీడ్ కి 800 ukurikije umuyaga uba uhari ukareba ikirere ukuntu kiba kimeze, రేడియస్ లో biragoye cyane ko umuntu yabasha kurasa ari sniper muri metero 800 isasu rigafata umuntu ntahushe. Igo ni uri kwibiza ntwaro, ni uri kurasa aho hantu. bivuze ngo bamenye ko ari mu Buhinde kuko ngo umuntu urasa gutyo ni Igo. ఈ పేరు నేను జాయిన్ అయిన కొత్తలో విన్నాను. yinjira mu kazi numvishe izina ry'umwicanyi bita Igo, Last 10 years. ariko yaramaze imyaka 10 adakora akazi. తల నుండి ఇక్కడ యాక్టివ్ అయ్యాడు. ఎన్ని ఆయుధాలు మిస్ అయ్యాయంటే intwaro zose zimaze igihe zibura కో గన్నిచ్చినా ziburira mu gace kamwe, మొత్తం పంచే. kandi turakeka ko umuntu uzishimuta ari uwo mwicanyi Igo wari umaze imyaka 10 tutazi irengero rye. రూత్లెస్ అసాసిన్. ni umwicanyi mubi cyane uwo Igo. బట్ వాట్ ఈస్ హి బిల్డింగ్ నౌ? ariko se kuri iyi nshuro niki cyamukuye i Burayi, niki ari kubaka inaha mu Buhinde kuri uwo musozi wo mu cyaro. Madam, లో నేనెలా యూరోప్ లో nagufashe iki? నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసావు కదా, wambwiye ko wubatse network y'abagizi ba nabi mu Burayi. అక్కడ ఎందుకు ఇన్యాక్టివ్ అయ్యాడో కనుక్కో. turashaka kumenya impamvu noneho usubire mu Burayi ubaza amakuru yatumye uriya mwicanyi bita Igo atagikorera i Burayi, akaba amaze imyaka 10 nta muntu yica, nta makuru yatuzi. umenye impamvu atakiri gukorera mu Burayi, amaze n'imyaka 10 atagikora, ari mu Buhinde. sawa, ibyabaye uno mugabo icyabaye ni cyari kutuganirira. leta y'Ubuhinde yahise imutuma kujya muri hehe mu Burayi gushaka amakuru. ఇచ్చిన టిప్ వల్ల £1 million ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ubushize miliyoni nyinshi ninjije no kubera amakuru make wari wampaye uyimaneye ku alo. వన్ ఫేవర్ ఏం కావాలో చెప్పు. kubwiye mpamvu ngurimo faveri nawe mbwira icyo ushaka ndagufasha. yise yaza kubaza umugizi wa nabi na handitseho ngo Igo nindi. abagizi bane bo mu Burayi bahita bagira mu bwoba bacyumva Igo barikanze. bacyumva izina Igo ukibabaza Igo abantu barakangarana. umwicanyi ngo wari umaze imyaka 10 adakora, yaraburi urengero batazi ngo yagiye, ariko niwe mwicanyi wahigoga cyane ku isi. none bari gukeka ko yagiye kubaka ibirindiro mu Buhinde. shira imbundasi wakigora kiwe mujye mu modoka yanyu mwese tugende. hari izina hano uvuga abantu bwika ukuri gukabya kubajije izina Igo. injira mu modoka wakigora iryo zina nta muntu ujya urivuga uko yiboneye. bahise binjira mu modoka, izina batinya kuvuga, umugabo afite ubwoba, umuntu bamubajije arakangitse. ni izina uvuga isi yose igakangarana. mu Buhinde twabibonye babaza umuntu wari ufite uruganda, abayobozi bose barahangarana. none ni Burayi urarivuga bagakangarana, bavayo. విండోస్ అన్ని క్లోజ్ చేసి లైట్స్ ఆఫ్ చేయి. mufunga amadirishya muzimya amatara kugira ngo tuganire kuri uyu muntu, kugira ngo baganire kuri Igo. ucakira icyo kunywa turashize. ఓపెన్ స్క్వేర్ లో ఈగల్ గురించి అడుగుతావా? gute watinyuka kumbaza Igo uziko turi ahantu ku karubanda? ఇవాళ అందరం పోయేవాడు. uziko twese twari kuba dupfuye kubera ubugoryi bwawe. uravuga izina Igo turi ku karubanda? bumve వెలుతురు వెళ్ళే ప్రతి చోటికి isasu ry'uwo mugabo Igo nta hantu na hamwe ku isi ritakwinjira. ఎలా అయితే వేర్ల ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయో uriya mugabo అలా ఉంటుంది వాడి నెట్వర్క్. ararenze cyane, ameze nk'imizi y'ibiti, uburyo ikominikana n'ibiti. ఇదంతా వాడే అడవి. isi yose tuyibara nk'ishyamba rye. natwe yaduhiga se? natwe yaduhiga. 10 years back imyaka 15 ishize hari umugizi wa nabi bacuruzaga ibiyobyabwenge wari warigize akaraha kajyahe. వాడి చుట్టూ 4 layers security. uwo mugabo yari arinzwe cyane, wacaga ku marembo agera kuri 4 kugira ngo umugereho, n'abarinzi bagera kuri bariyeri zigera muri 4 kugira ngo umugereho. బుల్లెట్ ప్రూఫ్. inzu ye yose yari antibare. బతకలేదు. ariko Igo yaramurashe. Igo yaramurashe aramwica. yaramurashe ngo nyisasano yaricishije. Igo ngo nta hantu isasu rye ritagera. సెకండ్ కి 12 రౌండ్స్ తిరిగి yaramurashe amurashira muri fani isora umwuka mubi, iba yikaraga cyane, ariko isasu rye ricamo ibintu bitashoboka. ట్రక్ తీసుకుంటే ఎవరికైనా సరే uriya mugabo akaza aragakora atitaye aho waba uri hose. హీస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ రేంజ్. ararenze. Mexican most wanted mafia don.
Bob Pascal. nanone ndashaka kumenya ibyerekeranye n'umugizi wa nabi wicaye mu Burayi witwaga ngo Bob Pascal wo muri Mexico Which point? wahigwaga cyane wacuruzaga ibiyobyabwenge. Hari Babu. Papa we Pedro Pascal. వాడి గురించి akaba ari we tuganiraho. వాడు పెద్ద గ్యాంగ్ వేసుకొని icyo gihe yazanye n'abasirikare benshi cyane kuri sitasiyo yari ihari icuruzaga esanse, baraparika bakurayo intwaro ngo nyinshi cyane, bari kutubwira ubuzima bw'uwo mugabo bita Igo. Bob Pascal yazanye n'abasirikare be. Dore Bob Pascal nguyu. Turi i Burayi byagenze bite? Bring me his eyes. Munzanira amaso ye ya Igo. I'll give 10 million for each one. Buri muntu ndagenda mutangaho miliyoni 10. There. Mwinjiremo hariya. Find him. Mumubone ishyamba. Yeah. Bari guhiga Igo. Urebe uwo bari guhiga turahari, bari kutubwira uno mugabo ikintu gituma ari we muntu utinyitse cyane ku isi. గాలిలో వేగం, టెంపరేచర్ లో తేడా, వాడిట్టే పసిగట్టే. uwo mugabo nagasanzwe, impinduka zose zibaye abazumva, n'umuyaga uburyo uhindukamo abawumva, uburyo abasha kurasa isasu rye nirihusha. Muri isasu rishobora kuba ryagira ingaruka ku muvuduko w'isasu bitewe n'umuyaga. Bifate neza, ageze hano ubona akagofero ke. Bona akagofero ke. Katururi. Rebe. Bagabo umunsi baje kumuhiga. Ibi ni ibigwe bye bari kutubwira. Bya Igo. Igo ni muntu ki? Hano rakaje kambara ingofero ye. Evan. దొరకడం, చనిపోవడం అంతా భ్రమ. Everything is a trap. Uburyo ibintu bye byose bikoramo nagatego, uburyo abicamo. ఆ క్యాబిన్ లో వాడు ఉండడు. Aho bamuhigiraga bari baturikije naga ariho yarari. దగ్గరలోనే ధీమాగా We సిగరెట్ yarari ahantu hejuru. చేస్తుంటాడు. Ari kwinywera itabi rya tuje, abatera imibare. Itabi ntirimuva ku munwa. Uburyo ateguramo ngo nibisanzwe. చాటు నుండి ప్రెడేటర్ వాడు. Ameze nka bya binyamaswa nk'intare, uburyo zatakama akanyamaswa mu ibanga ryabanje gushyiramo amayeri menshi. Duraho yari ari mu musozi, baturikije kabini bazi ko ari yarimo. Kumba umugabo duraho yari yibereye. Bari kutubwira umwicanyi wahizwe wa mbere ku isi witwa Igo. Hanu badaceka no igabari. Rabi. Hasi mo hari aho bahagaze. Rekura. Rimwe. Uwo ni Igo. Urebe filime. Yeah. Mwicanyi uyagiramo ubwoba, none yanambaye n'ingofero ye. Ndapfuye aripfisha. Reka muhe icyubahiro cye, nta kwambara ingofero y'abantu bakuru. Rekura mine. Yeah. Sasu ku mutwe ni Igo, ku ntore ye. Yeah. Dore agakweto, dore intambuko, bucece mu gace. Muri
buriya kirazira ibyo waba ukora byose ntugatane n'icyangwe, uba ugomba kuba uri ku mico. Umwicanyi hano yambara inkweto nziza, abagiye bipfusha. Mwambabariye ko mfite abana babiri. తోలు కప్పుకొని శవాల మధ్య నడిచే uwo mugabo ni satani nzima igenda izenguruka mu mirambo itarapfa neza akagenda bica. we niwe igo uri kubaza, umugabo w'umwicanyi uba uri kugasuku shawe ukangwe shawe. uramubona ariko bamwita Teddy Lavi. avayo kuri cya kigoryi cyipfushije. Muginga yanansuzuguye, afata ingofero yanjye yishyira mu gihaza cye, arakibona. Wambabariye koko ndi imfubyi. Wambabariye wo kabyara we ko ndi imfubyi, kababyeyi banjye bapfuye. Arakireba araseka. Urambabariye uraseka nande? Sanga ababyeyi bawe mwe muganira nimba ko kuri imfubyi. Kigawa ni icyicanyi. bari kutubwira ngo niwe mwicanyi wa mbere uhigwa ku isi. Izina ry'uri bivuze ubuhinde bwose burikanga. We mwamwohereje kuzimu. You're already in it. Ukuzima ahubwo niwe ugiye kuba ukurimo nona kuko wakugezemo. Sasu yaturutse ku musozi iri kubita sitasiyo. Yikangamo umuntu yaje gupererezaho. None se abantu iyo mushaka mubona gute? Bashaka nko kumuha akazi, nta telefone umuhamagaraho, ntago muhura, nta n'umuntu ajya ahura nawe. Iyo ushaka guhura nawe ujya mu bitangazamakuru, biriya binyamakuru bya kera bino byandika. Hari ukuntu wavugaga ati muzamehe agace gatonya k'agapaje ninyurizeho itangazo, ukanyuzamo itangazo rivuga ngo ukeneye abantu baza kuguterera irange, ndetse ugashyiraho na nimero baguhamagaraho. We arakwihamagarira iyo yumva akazi kawe yagakora. Niwe ukihamagarira, ntago ari umuhamagara, nta muntu uzi uburyo akoramo. Uyu mugabo ngakominikana n'abakiriya be, bamuha amafaranga ajya kubicira abantu binyuze mu kwamamaza ku binyamakuru. That is not a phone number. Iba area coordinates, latitude, longitude. Nanone biri ubona nimero ziriho, ziriya ntago ari nimero, ahubwo ni coordinate ziranga amerekezo y'ahantu. Eagle on the place dorukutunde. Nitubasha gukurikira zino coordinate neza, tuzamenya ahantu uriya mugabo ari. Umugabo baramuhinze, baramuhiga. Painter ad. Hari Publish indi. Publicity tubanye mu kinyamakuru ivuga ko bakeneye nanone umuntu usiga irangi. Nanone twamenye ko ari imbunda zagombaga kujya kuguranwa ahantu mu ishyamba. Umve, barazikurikira izo ntwaro, bamenye ni bande bica abantu bagatwara intwaro. Nibwo twaje kumenya ko ari farm house iri ahantu ku musozi, ari nayo irimo rwa ruganda. Nibwo twamenye ko kurura musozi ariho Igo atuye. Igo bamenye hatuye kari ujye ushimuta intwaro zizanwa kuri uyu musozi. Eagle Sahadev ukre. Bivuze ngo Sahadev niwe Igo. Yaba Igo yaba Sahadev ni umuntu mubi cyane. Ikindi nakugira inama yo kutandika kuri ariya mabuye ngo ya bauxite aba muhara hejuru ku musozi. You girls my sister, here is not going to milk. Madana ringuzane ya mata wantumye. ముందు అవి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసి అమ్మదయ్య బార్ ఎక్కడుందో చెప్పు. మా అడ్రస్ za Amadavi wigendere si mu kabari se, si mu kabari. అన్నా నేను తీసుకెళ్తా. Reka njye kumuguserivira. చిల్లీ చికెన్. iyi ni chili chicken. ఏడ కూడా వచ్చేసినావా? నాను వాnkurikiye. సుఖంగా ఎవరు కూడా పాడు చేసుకుంటారు. waretse nkiyangiriza umwijima mu mahoro koko. నాకు ikigabo sanze kiri kunywa amayoga. Umve, ఏడ కూడా వచ్చేసినా? నాను wankurikiye koko. సుఖంగా ఎవరు కూడా nta nubwo mwandika ngo niyangiriza umwijima mu mahoro. Iyo umuntu ari kunywa inzoga nyine bari kwangiza umwijima, ubu koko n'umuntu azajya kwiyangiriza umwijima we mu mutere hejuru. నాకు తెలిసిన nkaho umwijima ari kwangiza ari uwabasi. నువ్వు రా పోలీసులు తీసుకెళ్లారు తెలుసా? umva uyu munsi natwaye n'aba agent ba lo, ni ikigo cy'ubutasi cyitwa lo. నా దగ్గర ఉన్న నీ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ari no kubaha amajwi yawe n'ibindi byose byawe mfite, ariko ntago nabikoze. నువ్వేమో చెప్పనంటున్నావు. ndashaka umpa andi makuru n'izindi detaye. umva rekera icyo gikabyo చెప్తా. ndakubwira ఎక్కడ కాదు. ariko nkuko nakubwira umugabo ntago bamuganirira mu ruhame, mujya kwishana mukamuvuga kure nabwo kandi ukamuvuga ufite ubwoba. మంచి ప్లేస్.
umva hano ni ahantu heza ho kuganirira mbwira. టెక్నాలజీ వచ్చాక మనుషుల్ని నమ్మేదేలే. umva ngiye kubera uriya mugabo nabonye tekinoloji zaje n'ibintu by'udukurura amajwi n'amakamera nta muntu nyizera. Rahira kuri mama wawe ko aya makuru ngiye kugwa nta hantu uzayavuga. Ararahira kuri mama we. Bamuha andi makuru. Uyu mukobwa rero ni umunyamakuru arashaka inkuru. Ira arashaka views. అక్కడేమో పోలింగ్ డే. Barakwereka badusubije inyuma. Icyo gihe wa mugabo yari akiri kwiyamamaza. ఉంగరాలేవి Ni minister. Wandi uravuze ngo bari abaturage azabimura. మనది డీల్ కాదు. Umva amakuru nayamenye uriya mugabo ntago ari umuhinzi nta nubwo ari umuntu usanzwe uriya navuga ngo muzimure mu mukure mu ruganda rwe n'abaturage be ngo nze nsigarana amabuye ari munsi y'ubutaka bwe. చిల్లర పడుతుండాలా ఏమి అలాగే. Misiyo muyihagarike. Urebe umugabo avayo. Uyu ni wa mukire wari watanze misiyo kugira ngo uriya mugabo bamwimure mu ruganda rwe kora ipa sasu. Watanze misiyo agatanga na miliyari 3 ngo bimure abaturage n'uruganda aze yicukurire bozayiti. Uyu munsi bamurasanya abagabo bamurasiye abarinzi. Ni umuherwe bamurasiye abarinzi. Yeah. Mugabazano yitsimbi. బయట జరిగింది నా పరిచయం. Ibyabaye hanze kwari nko kugerageza kwipresenta. Yari introduction yanjye. Umenye uwo ndiwe. ఇప్పుడు చెప్పేది నీకు అర్థం కాకపోతే జరగబోయేది ప్రమాదం. Nimba utiteguye kumva ibyo ngiye kukubwira witegure ko ndi bukwica ahubwo. పేరు సహదేవ. Ninjye muhinzi uhinga ipamba kuri uriya musozi banyita Sahadeva Varma. పంట పక్కన పెట్టి 10 నిమిషాలు దృష్టి పెడితే iyo umuntu ntangiye kumwiga iminota 10 yonyine biba byarangiye ko namwica aho yaba ari hose. చాలు చెప్పగలను. నువ్వు రైతు కాదు. Umva nkurikije ukuntu nkubona ndi umucuruzi nzi kumenya isoko nimba rizunguka cyari gahomba. Unkurikije uko nkubona ntago uri umuhinzi nkuko nyibwira. ఎవరు నువ్వు? Ahubwo uri indi. మింగుతాను, విశ్వం తిరుగుతాను, ఊపిరి ఆపుతాను. Jewe uburozi buri mu isi ngenda mbutwara nkabukuramo. Ndi umurinzi w'isi. విధ్వంసం. Ariko nanone ndi kirimbuzi. సన్నాపే వినాశనం నేను. Ndi inkubi y'umuyaga izi karimbura ibindi bintu byose byashaka kurimbura isi. Ciye bugufi mubyeyi abakire baza ubwenge. వదిలేస్తాను. Ariya mabuye ya bozayiti nimba ari munsi y'ubutaka bwawe ntago nzongera kuyakenera yagumane n'ubutaka bwawe. Ewan ట్రాన్సాక్షన్స్ umva ఓకే జర్మనీ జపాన్ వెళ్తున్నాయి. uyu mugabo naje kumenya ko yakoreye za Turikiya mu Buyapani ibihugu byose nahatageze. నాట్ ఆర్డినరీ. Uyu ntago ari umuntu usanzwe. జోలికి వెళ్ళొద్దు. Ibyo bintu by'amabuye nari nakwishyuriye miliyoni 100 nkakubwira ko ndi bugwe na miliyari 300. Byihorere bino bintu bivemo uyu mugabo turi kugendaho ntago umuzi. అలాగే సార్. N'amafaranga uyitware. పిలిస్తే మీరు నువ్వు ఇచ్చే డబ్బులు Minister bitekereza. మామ ఆడు పో అన్నాడు లేదు ఇడు పోసేసుకున్నాడు రా. Ewana kiriya kigabo cyagize ubwoba uzi ikintu kigiye kuba. ఆడు తప్పుకున్నాడు కాబట్టి Ariya mabuye ubwo twamenye ko arimo. Portugal. Uriya muyobozi w'umukire ubwo yabitinye. Tugiye kuyikuriramo ariya mabuye. Bari abaturage tubimure, ariya mabuye tuyitwarire. Umucuruza bivuyemo. Bahise bazana amamodoka yabo. Ngo baje kubimura. సార్ వద్దు సార్ అది రిమోట్ గేట్ సార్ అతను మనకు ఓపెన్ చేయడు సార్. రేయ్ పిఏ, సార్. చెప్పింది చెప్పి రీలీ మాకు హైకమాండ్ నేను వస్తే డోర్ తీస్తుంది. Umva njye nta hantu hamwe ntajya ninjira mu gihugu. తినకుండా గేట్ Hano nta muntu ugipfa kuyinjira batamwemereye ariko. నా మొహం చూస్తా ఉండారిందే. Urareba iki? Hamagara ngira urupanga nkingurire ndi umuyobozi. పెట్టి తెరవండిరా. We minisitiri yaje ni mukingure. రేయ్ సరే ఎవరు రారేంట్రా ఏమనుకుంటున్నారా? Agamana ko minisitiri yaje mukingure. Wiceceka. Bakiraho hari umusaza waje w'umuhinzi. Umusaza w'umuhinzi ageze we baramukingurira. Ariko minisitiri banze kumukingurira. Agasaza gashaje shawo. Uyu mugabo ngo yifitiye igipangu cya hectare 10 kibamo uruganda n'ubuhinzi bw'ipamba bukorerwamo. ఇచ్చారెడ్డితో గెలిచిన
నన్ను లోనికి రానికుండా gute ngewe umuntu watowe agasaza nka kariya kandusha hiti batanyingurira sagasuzuguro ఏమనుకుంటున్నాడు ngira iki gipanga cika kari iki కూర్చుంటే గేట్ క్లోజ్ అయిపోద్ది తొందరగా వెళ్ళా పదండి ahubwo reka twinjire irembo ritarifunga twiye karibu రండి తొందరగా twinjire తొందరగా biha karibu minisitiri arinjira minisitiri avuze ati ubwo umukiriya bivuyemo reka ndebe ko bano baturage nabimura ngiye nkisigaranira amabuye ari munsi y'ubu butaka kuko yamenye ko harimo amabuye y'agaciro niko hakunin dore nyiri igipangu tuntururu tubayibereye mu turimo mu rugo yipowe మామా ఈడ కూసో icarano urata boss నా పెద్ద స్టూలో kano gatebere na kanini kurusha kuriya muginga yicayeho arabihorera నీ పేరు Sahadev నా కాంపౌండ్ లోకి వచ్చి izina ryawe nakomeje kuryumva cyane hano iwanjye స్వర్గం మడిసివు కాబట్టి ubwo rero uri umuturage uri mu bonyobora Sina. nari nje ngo tuganire ఏంటంటే ఈ కొండని ikibazo ndashaka gutwara uno musozi kivuga ngo arashaka gutwara uno musozi umugabo ఊరికనే కాదులే ntugire ikibazo ntabwo ndi buwukwake ku ngufu ఎకరానికి 60 లక్షలు కూడా ఉండదు uyu musozi nta n'agaciro ka miliyoni 6 karimo pe తాండా వాళ్ళకి డిష్ టీవీ ఇస్తా hano hantu nta nubwo ari heza అదేంద్రదే harya ఓటీటీ అండి అదే ఓటీపీ కూడా ngewe uzi ikintu ndi bugukorere నేను ఆహా ఈహా అన్ని చూసుకోవచ్చు hano hantu ngiye kuhagura nubwo nta gaciro hafite చూసి ఉండవు కదా umeze nk'umuntu wabonye byinshi mu buzima ఫలా ntabwo ari ngombwa nkubwire byinshi samuswara redi భూమి ఉంటే మందికి అన్నం ubu butaka bugaburira abaturage bagera muri 300 bankorera బాక్స్ ndamutse mbugurishije naba mbicishije inzara kandi ayo mabuye y'agaciro ari munsi y'ubu butaka ntabwo igifu kiyasya abaturage naba mbicishije inzara kandi ayo mabuye ntabwo muzayarya ngo abatunga abo baturage వదిలే vana ugende uvuze ngo uyu mugabo n'ibya bozayita arabizi ayo mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka bwarayazi bari bazi ko aribo babizi gusa ari ibanga ari umuturage bazaza bakabwira ngo reka tukugurire tukwimure kumbe n'iby'amabuye biri munsi y'ubutaka arabizi ariko ntabwo abyitayeho తెలుసుండదా kumbe n'iby'amabuye urabizi తెలుసు cyemba nzi buri kimwe దిగే చెప్తున్నా niyo mpamvu ndi kukugira inama లావాని కిందకి పిలవకు ntuze gutuma ikirunga kiri ku musozi kikurukira uri hasi ఉండదు నీ ఉనికి ఉండదు kuko bishobora gutuma nkwica n'igiturage cyawe cyose wari uyoboye nka minisita nacyo kikazimira burundu kikabura ukuntu abwira minisitiri we ngo nakwica n'intara yose uyoboye nkayica mbega nkahatwika mwembi nkabagira amatongo akahita ashyiraho n'intore ye imbere ya minisita పైకి పెద్ద పరికినే గానీ ati wa gasore we Sahadev ushobora kuba uri kumbona ukabona ameze nk'ifi isanzwe ఇంగిలాన్ని ariko ndi barene muri iyi nyanja ఆలోచించుకో bitekerezeho neza do amunyuzaho isipana ya 17 ntabwo nagukangaga narindi kuyimanika muri turubogisi iriya ni turubogisi ahita abanza kuramo imyotsi ibiri gusyo umunsokere mu gipangu minisita nyubaka mwari mutaratora nacyubatse mukiri kwiga ngo bazabashyire mu buyobozi niko yabwiye minisitiri sha tuvukuramo dore kunasora minisita soka sha iki gipangu nacyubatse n'ubu butaka ukiri mu mashuri wiga ngo uzarebe ko bazaguha akazi arasuzugura ntabwo yubaha abayobozi kurya twe twiyubahira abayobozi cyo ntabwo cyubaha abayobozi kone cyamusoye soka ఆ తర్వాత జరిగిందంతా umva nuko byagenze uwo munsi సౌండ్ వస్తే ఆగిపోతాం పోనీ umva శ్మశానంకి వెళ్దామా అక్కడైతే ఎవరు ఉండరు నువ్వు అడిగిన దానికల్లా చెప్పుకోవడం పోతే చివరికి పోయేది ఆడికే నేను చెప్పా tugende tujye kuganirira mu irimbi nimba uvuze ngo abantu barasohotse hano abaturage basohotse aro wabonye వికాసం fikasi చెప్పేసినలే మొత్తం చెప్పేసినలే wamubwiye buri kimwe kuki ఎమ్మెల్యే కాడికి పొమ్మని చెప్పింది నువ్వు కాదు uyu ni wa mupolisi bigeze kura ఇప్పుడు niwe wamubwiye ibya minisita Kariga. none uri kundenganya ko ninjye wamubwiye buri kimwe అక్కడికి వెళ్ళిన నక్సల్ పద్మక్క గవర్నమెంట్ టీచర్ ఏందని చెప్పేసి మాట్లాడుకో wamubwiye n'ibya wa mwarimu se wigishaga Kariga. ibyo nabyo namubwiye Adalo. arabumva yuko harimo n'umwarimu wigisha kuri primaire yina umukobwa yita ca byumvisha ibigo ry'ibikwa wamubwiye n'ibya wa mwarimu se cyabyo wabisimbutse ngo ntubimubwire umukobwa yahise amenya ko ari n'umwarimu wigisha inaha n'amazina bayavuze yabyukiye kuri primaire పద్మ టీచర్ ఎక్కడ umwarimu bita Padima ari hehe Thank you.
ఆకు చప్పుడు బట్టి ఆపదేంటో ఊహించగలను. umva njye ibyago iyo bije mbimenyera kure urinde wa mukobwa we. భగవద్గీత చదవడానికి భాష వస్తే చాలు. igitabo cya bageta iyo uri kugisoma bigusaba ubwenge n'igitabo twakwita nka bibiliya తీసుకోవడానికి no kubisobanukirwa. అర్థం చేసుకునే మెథడ్ను బట్టి ఆ కథ విలువ మారిపోతుంది. gusa inkuru y'uriya mugabe abantu bari kuyivuga kugira ngo uzayisobanukirwe biragoye. విలేకరివి కాబట్టి wari umunyamakuru ugendera ku bitekerezo gusa nikaveho kubwira iyo nkuru. కాలే నిప్పు కూడా కార్చి చావాలంటే barakwereka uno mugore yatangiye uyu mugore yari umunsi umwe ari kumwe n'igisaza nakubwiye ngo ibi byose turaza kugenda tubihuriza ahantu hamwe. yo కాలే నిప్పు కూడా కార్చి చావాలంటే bisaba umuyaga muke kugira ngo agashirira gato kagende gakwirakwiza inkongi y'umuriro mu ishyamba ryose ఉద్యమానికి kugira ngo natwe ibitekerezo byacu bizagumeho. Yalana. nuko tugomba gukomeza turi inyeshyamba tukigomeka duharanira uburenganzira bwacu ariko dukeneye imbunda. uyu mugore w'umwarimu tubonye icyo gihe yari inyeshyamba ziri kuharanira ngo uburenganzira bwazo zigerageza guhangana na leta zitavuga rumwe n'ubutegetsi. మనకొచ్చే ఆయుధాల్ని మధ్య imbunda twagiye tugura ngo bazitwoherereze muri iri shyamba zimaze gushimutwa inshuro zigera muri 3 amakontineri 3. ఎవడు దోచుకో ntago tuzana izo mbunda ziri wazishimuse twe turamuzi ni imbunda bagiye bavuga ngo wagiye azishimuta ni wa mugabo igo akazijyana mu gipangi we అయిపోయాయి. hano nta masasu tugifite చేతుల్లో వాడిని పట్టుకోవాలి. watwibiye imbunda tugomba kumubona uko byamera kose. Padma నువ్వు గజియాబాద్ వెళ్ళి అల్తాఫ్ని కలవాలి. ugiye kujya Gazigada uhure na Arifati. కనిపించకుండా ఎన్నో పవిత్ర యుద్ధాలు ఆపాడు. umva uwo mugabo yagiye atwibira imbunda natwe ubwo twari turi kurwana intambara zacu za jihad. yaje kureba ibyihebe barabo bari abigometse kuri leta basanzwe yaje guhura n'ibyebe uyu mukobwa baramutumye kugira ngo bamenye umuntu uri kubibira imbunda ninde. kumbu ibi byihebe imbunda ni nawe wibye bari abigometse binyeshyamba. దాదాపు 10,000 uriya mugabo tuvugana amaze kwiba intwaro zirenga 10,000. ఆఫర్ని ఎలానైనా uwo mukafiri tugomba kumubona. మాకిస్తానన్న కన్సైన్మెంట్ కోసం నేను వచ్చాను. narinje kugira ngo twumvikane ko మా యుద్ధం వేరే. twakorana ariko intambara yanyu itandukanye n'iyacu ariko dufite umwanzi umwe muri inyeshyamba twe turi ibyebe. అసైన్మెంట్ లో పెట్టిన imbunda iri joro ziri buze kuza ashobora kuza kugerageza kongera kuziba ariko nashyizemo GPS tracker cyangwa se akantu kari buze gukurura ahantu ari ఎక్కడున్నానో పట్టుకోవాలి. tukamenya ahantu ari kuri iyi nshuro niba ziriya mbunda అలా ఆ ట్రాకర్ turaza kumenya ahantu ari. ని ఆయుధాల ట్రక్ లో పెట్టి icyo gihe twatezemo akantu muri kontineri y'imodoka అట్లాగే ఈగల్ మనిషి డీలర్స్ ని చంపి abasore ba igo nk'ibisanzwe bisha bari batwaye imbunda zacu bamaze kubica baraza imbunda barazipakurura batwara iyo kamyo barayitwara మీద నిండి harimo GPS. iyo kamyo aho yaje guparika turahazi ni muri rwa rugo rubamo muri bwa butaka nyine n'ubundi bwa Sahadeva. ఇది దళారీ ఇచ్చే ధర కన్నా చాలా ఎక్కువయ్యా. ayo mafaranga uduyarenzeyo dukorera. ఇరు అరుదు రెండు బతకాలి. namwe abahinzi muhinga mu gihe umusaruro wabyaye inyungu namwe mugomba kubaho. చండీ జాతర చేయించండి. genda utegura ibirori అయ్యా byo guserebura umusaruro umunsi wa munsi twita ngo Naya. ajya mu wita ngo cyo mu kwa 8. చూపించాలయ్యా. bano barebye umukobwa urimo hano afite ibisebe ibikweto yambaye ni umukobwa bari bohereje w'inyeshyamba ngase kubaneka. అంటే okay umukobwa చేసేలా లేవే. జాతర వస్తుంది కదా మందికి పని పడుతుంది. umva uyu mukobwa nari nimba akeneye akazi turakamaho ko ibirori biragereje umunsi w'umuganura uregereje ntari binawe yaba hari kumbe yari yaje kubaneka. yari yoherejwe n'inyeshyamba kuko uyu mugabo yari amaze igihe yiba intwaro zabo ni Sahadeva. ఇప్పుడు గన్స్ కనిపించలేదు. umva nagezemo indani Amana- maze iminsi mukorera Ariste. ariko sindabona ahantu yahishize imbunda. వాడు 1000 మంది gusa umugabo urimo hano nubwo naje kumuneka ni umuntu mwiza. imashini ejo bundi yaranyishe Alan. urwara rwenda kuvamo ariko niwe wamfutse niwe uza akakwipfukira ni umuntu mwiza ntabwo wabona ko ari umuntu mubi. మీరేమో ఆయుధాలు అంటున్నారు, ariko wari kuvuga iby'intwaro ఏమో బాక్సైట్ అంటున్నారు, abandi bakavuga iby'amabuye yo munsi y'ubutaka ఏమో ఈగల్ అంటున్నారు. abandi bakavuga umwicanyi bita Igo. ఒక మనిషి చుట్టూ ఎన్ని కథలేంటి, ubundi uwo mugabo akakomeza agaruka mu nkuru nyinshi ఇన్ని అవతారాలేంటి. abandi bakavuga nawe ukongera ukanavuga ngo ni n'umuntu mwiza ubundi bihurira. చెప్పాను కదా గీత అర్థం అవ్వాలంటే మెచ్యూరిటీ sinakubwiye ngo iyi nkuru y'uyu mugabo isaba kuba umuntu akuze mu mutwe kugira ngo ayisobanukirwe. ఉన్నప్పుడు నీకు ఈ కథ చెప్పిన inkuru nakubwira we ntago wayumva. వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి దానిలో నీకు అర్థం numara gukura mu mutwe nibwo uzasobanukirwa buri jambo ryose nkubwiye uwo mugabo yabaga ari mu bintu byose. వీళ్ళు కాదు సిస్టర్, hasi ibintu wabiretse mushiki wanjye. రచ్చ జరిగిన రాత్రి ఎంకన్నా అండు ijoro habaga kurimbuka స్ట్రైట్ గా ఎంకన్నా అడిగి reka tujye kureba Venkana tumubaze kuko yari ahibereye ntabwo yabihakana. తాది అడుగుపోయిండ్ర sogokuru wawe ari hehe baje kureba u Rwanda yagiye guhaha. చిన్న సీక్రెట్ hari amakuru y'ibanga nshaka. సామి ఎప్పుడు చూసుండా umugabo wari utuye muri uriya musozi uramuzi uriya yari inshuti yanjye twajyaga dukina video game
bahuye n'u Rwanda avuga tuwo mugabo se simuzi yari inshuti yanjye kumbe yari inshuti y'abana yajyaga azagahura n'abana bagakina video game ariko nahoraga mutsinda yari umuswa PUBG impossible uyu mwana nta muntu wamutsinda umva ఆదివారం తప్పికేసి umunsi umwe ku cyumweru ngiye gushaka amazi nari mfite inyota nabuze amazi yo kunywa ngiye kumva numva urusaku ruhanura hari ibiboro bimeze nk'amapapa ariko bibamo amazi bya kokonati ngiye kubona mbona kokonati nguye imbere kandi nayikora nk'amazi ndetse meza cyane nanone ku kindi cyumweru nsubiyeyo mbona imitwe yakadahumeka iri kujya imeneka nabonye imitwe ya Scarecrow iri kujya imeneka za kadahumeka అక్కడి నుంచి ప్రతి ఆదివారం gwera icyo gihe buri cyumweru najyaga muri uwo murima ngasanga imitwe ya za kadahumeka imeneka kumbura mwicanyi menya yarabaga ari mu myitozo yitoza kurasa we Gofind ఇప్పటిదాకా నువ్వు కలిసిన మనుషులు చెప్పినవన్నీ సంఘటన abo mwahuye bose bagiye bakubwira ibyo uwo muntu yakoze పించే సంఘటనలు ariko inkuru buriya ntago igirwa n'ibintu byabaye లోతున ఉండే కారణాలు ahubwo nkuru ibigizwe n'icyatumye ibyo bintu biba we bagiye bakubwira gitera ariko ntibakubwiye icyabimuteye niyo magambo n'umusaza yaje avuga ati wa mukobwa nkurikije ukuntu nkubonye bakubwiye ibintu byabaye ariko ntago bakubwiye ibyatumye ibyo bintu biba umusaza ucuruza icyayi hano అనుకునే వస్తా nimara kumenya icyatumye biba nzagaruka umbwire aca లేవు గాని ఆ కాళ్ళకి ఏం జరిగిందో చెప్పు akaguru kawe kabaye iki నేను చూస్తా ఉంటేనే ఆ స్వామి చేసిన రచ్చ గుర్తొస్తా ఉన్నది wa mugore nkubonye nibuka ibyago byose byabaye twiteje bitewe n'uriya mugabo నువ్వు ఆ నార్త్ ఈస్ట్ లో కూర్చో genda wicare uraza kumva umeze neza ఏ లూనా నువ్వు బరువు Luna. నువ్వు ఆ సౌత్ ఈస్ట్ లో కూర్చో we genda wicare hakurya iriya kukuremereye ufite n'inda అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు uvuga ibiki వాస్తు vastu అసలే వేలు ఖర్చు పెట్టి తెలుసుకొని ఉండాం namaze Nunani. igihe kinini nashoye n'amafaranga menshi ndi kwiga icyitwa vastu లే నాకు తెలిసిండేది నేను చూసిండేది చెప్పు byengeye kukubwira ibyo nzi n'ibyo nabonye uwo munsi ఆ పొద్దు నేను తెలుసుకొని ఉండేది uwo munsi nize vastu చూసిండేది ఇంగ్లీష్ ndetse ibyo nabonye ni filime bimwe tujya tubona mu mafilime byagenze bite yabonye iki umukobwa పని పెట్టుకుని ఈ వేలూరు ముఠా కాడికి యా పనికి వచ్చినా మామా ఆ జాతరలో barakwereka uwo munsi ukuntu byagenze minisitiri yajyanye n'iki kirara bajya gushaka ngo umwicanyi పట్టుకున్న పోలీసుడు umva twebwe hano noneho tugiye gushaka umwicanyi uzajya kutwicira uriya mugabo kugira ngo dusigarane uriya musozi n'uruganda twicukurira amabuye umwicanyi baje kureba basanze పండ్లే basanze amaraso yuzuye ahantu hose baje gushaka umwicanyi ujya kubicira umuntu ibi ni ibyabaye bari kumubwira ఏందయ్యో వైలెన్స్ పక్కనే పొలిటీషియన్ umva uri kwicira abantu hafi ya polisi అది సిఐనే అబ్బా umuntu wapfuye ni umuyobozi w'iyo polisi station uvuga ngo duturanye ye uranyemeje rata we mwicanyi nashakaga baramubwiye turi kwica abantu kandi uturanye na station ya polisi atahubwo umuyobozi w'iyo station ya polisi niyo nahereyo nica ఆ రైతు కాకర జాతర abahinzi namenye ko uyu munsi bari buze kubyina umunsi w'umuganura niwo munsi ndi buze kwicira muri ya mugabo sawa cyane barakwereka muri cya gipangu uyu mugabo yari afite abahinzi bagera muri 300 be bamukorera bakora mu ruganda rwe agaburira bamwubaha bamufata nk'umuntu wabo bamufata nk'imana yari umunsi w'ibigirwamana byabo by'uburumbuke byabahaye umusaruro bagomba kuza guserebura undi imyaka yeze
ibitambo biratambwa kuva kera ndetse n'akantu ko guserebura ari nabyo no muri bibiri usanga havuga mu mubwiriza 7:9 ngo mu gihe imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka genda ufate vino yawe winywere. Ariko uwo murongo narababwiye ngo urakomeza komeza uvuga ngo ufate n'umugore wawe wikundira hanahi kandi abantu babazi ko ndi kubeshya ngo ufate n'ibyo kurya ukunda unariye marakiki mirimo yawe yashimwe n'Uwiteka. Ayo makuru muyakoresha icyo mushaka. Yari muzi ko bigarukira mu kunywa uwo murongo imanutse no hasi harimo n'akantu ko kubikurikirana. Barakwereka umugabo yaje kubyina umuganura ariko bari bamupangiye bohereje abicanyi bagomba kumwica. Mwibutsa izi filmu zisanga kuri website bita agasobanuyefilms.com. Muri cya gipangu cye n'abakozi be. What is the status, Mr. Achutan? Bimeze biti? Binjada? Umva twamaze kohereza aba agent bacu bari kuri location. Imodoka yacu yamaze kuhagera. Abapolisi nabo bari bamaze kohereza abashinzwe umutekano. Umva mu mukangure. Nuteka icyayi minister yaje. పూజ ఉండదే మంచి టీ పెట్టు. Hari umugenzi nshaka kwitabira nkorera agacyayi sha nkwereke. Aza kumukorera agacyayi. ఆట మొదలవుతుండాది. Muhigo uratangiye. Yari yohereje abicanyi. Imodoka irinjira. మేము ఫాలో అవుతూ వచ్చిన ట్రక్. Ya modoka ivuye kwiba intwaro yinjiye muri cya gipangu. Modoka nuko yinjiye. Wa mukobwa yireba. Bebe. Ko byagenze. Kumba bicanyi bari bamaze kugera mu ruganda mindani. Boherejwe na minister. Bicanyi bari bagezemo imbere n'ubuyuyuzo. Baje kumwica Maneko na wareba uyu ni Maneko y'inyeshyamba. Kizo nyeshyamba nazo bazibira intwaro. Bebe 75th interception accomplished. Umva intwaro tuvuye gukura mu ihoro ry'imihanda rya 75 byagenze neza. Ndakeka imbwebwe zakurikiye imodoka bari bamaze kumenya ko binjiriwe cyane. Ni bangahe? Yatake patika. Ni nka 25 n'umwe wa gatego. Ati ni 25 n'umwe wa gatego. Bebe. Rebe film. సహదేవా Sahadeva. కాగితం కూడా రాదంటివే
niwajya kuvuga ngo nta n'agapapuro gatonya kakwinjira mu gipangu cyawe ubu nazanye gengo yose irimo hano amerekezo 8 akuzengurutse hagiye hari abantu batatu bakuzengurutse Sahadeva mugabo arakanura దిక్కులు చెప్తున్నాడు వాస్తు ఏంటో చూపిద్దాం ari kuvuga ibintu byerekeranye n'amerekezo reka tumwigishe vastu akivuga ibintu by'amwerekezo ngo reka tumwigishe vastu urebe do kura y'ikidongi kira niko bakita ni ikidongi agikoresha nka siransi ibidongi bye bikora nka siransi kura y'urudodo kumbe harimo silencer arahumiriza Straight west, 9 o'clock. kata rasa ibumoso bwawe ubwo nyine yo babubwa icyo gihe bakubwiye ngo rasa saa 3 ararasa ahumirije kivuga ngo amerekezo yose banzengurutse reka tumwereke ukuntu biga amerekezo rasa saa 1 rasa wait tabara nkahagaze mu isaha babe kurasa abantu ahumirije yarareba This 2 o'clock. umva noneho rasa saa 8 yipasi mbona ahumirije Full. wera sa nubwo ariho mpagaze sasa urivayo mugenzi we Crosshair on target. inyuma yawe batemu inyuma yawe Full. do buri sniper ubundi agira iki agira umuntu umubwira harasa sound indikasa asema sasa nayiki nayiki Pasaledu. Masala ga. kubona bitaryoshye uri kubarasa nk'ari abajangweri kadukeneye gutwika ongeramo akantu k'akarungu ahita yongeramo akantu k'akarungu mugenzi arabwira ati ariko ntabwo biri gutwika uri kubarasa nk'abadaritamo akantu k'akarungo k'indyohesha birayi sureba arazinga uyu aricara ariga uwaje kuneka dore ukuntu umwana kokinga Robe turutumanyeri fire baramubwiye ngo yongeramo uturungo kugira ngo show iryohe muri akarungo naka nuko ifoto biri mu bintu byongera ubushyuhe ahantu hey Robe geramo akantu k'agakabyo mu bintu byose ukora ntuzibagirwe gukabya byose ukora waba ubizi waba utabizi ujye unakabya bon voyage ariko ababivuze nawe nk'umujangwe watubwiye ngo ni umuhinzi twatatse none ari kurasa nka ba bantu bo muri za filime za Hollywood ibi ni ibiki wari kurasa abantu badafite imbunda uri kutwiba bo bafite imbunda wowe bafite inkota wowe ufite imbunda uri kubiba Jay tugese no mu mitsi bari kuvuga ngo ndi kubiba icyo yakoze ni iki yagukuriye y'imbunda okay nimba muvuga ngo mfite imbunda namwe reka mbaho imbunda none umba arase nazo muzifite kugira ngo ibintu bibe biri game iri fair yabahaye imbunda utegereje kimwe bikurya babahaye imbunda fata imbunda mu murasi tubarase mugire uyu ni katalizeri ava y'abahinzi fata imbunda bamurasa arabwiye ati mufate n'imbunda mbakubite nazo muzifite nk'umuntu wese wiyizeye abanagira n'izindi yari asigaranye tangira kubarashisha kandi izo bahaye tangira kubatamo gasoni ntaseka అది టపాకల సౌండ్ కాదు umva ayo ni amasasu tu మనం కత్తులే కదా twe twohereje abantu ariko bafite ubuyuyuzo n'inkota ఏమోలే imbunda zivuye ariko nababwira iki కోసం wabona ari imbunda binjiranye banyibese bagira ngo bantungure bakora akazi neza bararashe mu ruganda barasa muri konteri yaho muri fizibure zirasota Jay
బండికి బండిలో ఉన్న ఒక్క ఆయుధాన్ని కూడా నష్టం జరగకూడదు. ntago nshakira modoka yuzuyemo intwaro iza guturikira hano. iyo mbunda yijyane mu buvumo hasi, abari hano hejuru bansigire nkwereka utuntu nikorera. iriya modoka yijyane hasi itaza no guturika, bari kuyirasa cyane. bano bansigire yo go hey kayuyuzu inanjoro Baby. Hey. Hey. Yeah. Baby. Beze bitti. Yo. Katururi. Modoka yari irimo intwaro dore aho bayimanuye. Dore imodoka hano bayimanuye. Wa mumaneko w'inyeshyamba arimo hano. ఆ ట్రాకర్ ఎందుకు ఆ ఫ్యాక్టరీ చూపించేదో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. uwo munsi nibwo namenye ko rwa ruganda twabonaga nk'uruganda rw'indodo n'imyenda n'amapamba hasi hari ibindi bihabera. Muri urwo ruganda mu rugo rw'uriya mugabo. Padma bankubona ready for the show? witeguye kubona shows ngo bakohereje kutuneka. cana amatara dore intwaro. uyu mugabo yari yaragiye ashimuta intwaro nyinshi cyane, niyo mpamvu leta yamugendagaho. afite intwaro nyine nk'iz'igisirikare cyose. umukobwa yarikanze. Yesu we kanakumira. Hey. నన్ను ఇలా కట్టేస్తే ఇక్కడితో ఆగిపోతుంది అనుకోవడం మీ మూర్ఖత్వం. మీరు మా దళం మొత్తాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. wakekaga ko kuba wamenye ko naje kumaneka cyangwa wamanuka nano bishobora gutuma ndangira, ariko genge yacu yose yibyigomeke babantu nyine bigometse kuri leta inyeshyamba. muzahangana nabo. నువ్వు చెప్పే చాలా చిన్నది పద్మ. uko utekereza ibintu dushobora gukora ni bito cyane ugereranije n'ibintu twakora. గేట్ లోపలికి వచ్చిన ప్రతిదీ నాదే. ikintu cyose kinjemo hano kiba ari icyanjye. అయ్యైనా yaba intwaro yaba ubuzima bw'abinjiyemo hano biba ari ibyanjye. basi mbabarira uyu munsi nzemera kukubera umucakara ubuzima bwanjye bwose. numbabarira ndiruka ubutareba inyuma. నాయన ధైర్యంతోనే కదా లోపలికి వచ్చావు. bivuze ngo winjira uko uzi ko ndi bukubabarira ugasohoka n'uri muzima yita murasa ibirenge. 10 సామాన్లు 25 శవాలు ఒక ఈగో. ni ukuvuga ngo abantu bagera kuri 25 ndabishe, nawe nkwiciye icyubahiro cyawe wimvagamo nk'umugabo. లోన గేట్ బయట ఉండాలి. mu minota 2 ube wansokeye mu rugo. yamurashe ibirenge amano yose yayaciye nuko yasohotse. mwirukanke uyu bamurashe. mwiruka bigenze bitera mwirukanke. చూస్తుంటే మాకు ఇద్దరు స్నైపర్లు కావాలనిపిస్తుంది మ్యామ్. ఇద్దరు స్నైపర్స్ సరిపోరు. We are talking about Eagle. twohereje abasniper babiri ntabwo bahagije uwo tubatumyeho ni Eagle. uwo mugabo ntabwo asanzwe afite intwaro zose, ahubwo tugiye kohereza ikipe y'abasirikare badasanzwe igomba kumurangiza. igisirikare cy'ubuhinde cyabonye ko Eagle bamenya ahantu ari, kandi Eagle baramutinya. abasniper babiri ngo ntabwo bahagije, bahise bohereza amakamyo n'amakamyo wagira ngo batatse ikindi gihugu, kandi batatse umugabo umwe. International Combat Force ni venakunde. umva abasirikare bose ba special force dufite mu gihugu turabohereje ngo bamushyire hasi bamutwike. umunsi nibyo byabaye. igisirikare cy'ubuhinde cyohereje batayo na batayo zize kumwica, baramutinya nabo. అందరూ బొట్లు పెట్టుకొని వచ్చుండారు ఇవిరా. abantu bapfuye ni benshi. wamugenga bose babarashe ku mutwe yabishe. duceho minisita yikangamo
yikangamo. uyarebye hano arebye hano waje iyambarira ya myenda y'iwabo mu Buhinde ganda ajya gupfa niko yababwiye yarabwiye ati muco w'iwanyu muzawushyira imbere mukoresha ibintu by'iwanyu made in India. Mpamvu uzabona abahinde bahora mu myenda yakorewe iwabo, abayobozi bawo myenda yakorewe iwabo, ibintu byose ni ibintu by'amamodoka y'iwabo, ibintu byose biba ari ibintu by'iwabo. Niyo gahunda yabasigiye nzima. natwe ari kubona ko turi kuri ka made in Rwanda kacu. అడవిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆహారమే రాబోయే 24 గంటల్లోనే ఇక్కడే ఉంటున్నావు. ntabwo wemerewe kuva hano paka amasaha 24 ashize kugira ngo urebe shongeye gutanga idasanzwe irenze na bano wari unyoherereje. ugiye kugumana amasaha 28 urebe uburyo ubundi nkora amakazi wa kigoryi utazongera no kumenyera. Kani pakon sami koda kapa. Nurenga kwitegeko ngo uhaye ryo kutava hano ukagenda. N'Imana ubwayo ntago iri bugutabare, ntago iri bukunkure hejuru. Uyahacururiza icyayi amarembo arongera ari ikinga. Bivuze ngo nawe arabizi ko ashobora kuba yatatswe. Amakuru aba yafite. Bibuka igisirikare cy'Ubuhinde butuvugana kimaze kohereza batayo na batayo muzize zimushyire hasi. Bimeze bite? Danger board bite ఉందంటే అర్థం లోపల ubundi ku gipangu cyanjye nashyizeho ikimenyetso cyanditseho ngo danger. Buri hantu hose uzajya ubona icyapa cya danger biba bivuze ko utagomba kuhinjira. Ku cyano mwahinjiye hauze ko ngiye kuzana ikimenyetso cyanditseho danger demoro nanjye hano hanze దాటాలనుకుంటే నువ్వు చూడబోయేది వ్యక్తిని కాదు విస్ఫోటనాన్ని. umuntu wese uzongera kwinjira hano ntamwemereye kandi abona kwanditseho danger azajya ahura n'iturika ahita munagira umuyonga w'itabi ndetse amuhaye itegeko ngo ntiwemere kuva hano urebe ibyo ngiye gukorera abandi baje. Special force cy'igihugu cyose barayohereje ngo izirwanye n'umugabo. Umukobwa amakuru aracyayakusanya. Mani చెప్తే మీ పిఏ ఒక్క umva nyimara kuvuga izina Sahadeva abantu bose bagize ubwoba ariko nawe bakumbwiyeho. నీ లాకర్ రూమ్ లో ఏం జరిగిందో నాకు తెలుసు. దాని గురించి nzi nawe ko mwigeze guhura akagutera ubwoba ibyo gutabura amabuye ya bozayiti ukabivamo. కొన్ని ప్రమాదకరమైన జంతువులు ఇది నా టెరిటరీ అని చెప్పడానికి కొన్ని శబ్దాలు చేస్తాయి. inyamaswa zimwe na zimwe zijya zitonoma kugira ngo izindi nyamaswa zitinye kugera aho ziri bigaragara ko ari matwari yazo. పడానికి అతను నాకు nanjye yaje iwanjye aratontoma ameze nk'uri kunyiyama kugira ngo menye ko naringerageje kwinjira mu matware ye. Yamaye amahirwe rero yo kurokoka sinshaka kuzongera kumwinjirira. 10 ఏళ్లుగా జైల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ariko mbere yuko ambabarira yansabye ikintu kimwe. Yaransabye ngo njye gufunguza umugabo wari umaze imyaka 10 afungiye muri gereza. Yabisabwe na Sahadeva uyu ni wamukire. Ngajya kubara ubuzima bwanjye nanjye cyara mbwe ngo njye gufunguza umuntu uri muri gereza yitwa umuntu wari umaze imyaka 10 afungiye muri gereza. నీ జైలు నుంచి విడిపిస్తుంది. నీ పగని నువ్వు మర్చిపోయావని అనుకుంటున్నాను. ఇకపై నువ్వెవరిని చంపవని ఆశిస్తున్నాను. Dore umugabo bagiye gufunguza uyu mugabo ninde? nubwo ari umfunguje ariko ndamwica. ndajya kumwica uyu mugabo apfa iki noneho nayigo. లెక్క పెట్టే నీకు నన్ను విడిపించాల్సిన అవసరం ఏంటి? we ibintu byose ubibara mu madolari niki gitumye umfunguza? చేయడానికి ఎంత డబ్బున్నా వచ్చే వెల్తుర్ని ఆపలేం. అంటే అతని బుల్లెట్ ని ఆపలేం. umva mugabo ushobora guhagarika urumuri rw'izuba nirukugeraho n'ibindi byose ariko isasu ry'uriya mugabo ntabwo warihagarika. నాకు చెప్పింది ye yambwiye ngo ngufunguze muri gereza. sinzi umugabo afunguje we ngarashaka kumwica. uyu akazi yakoze yari yasabwe na Igo yaragakoze. ye nawe makuru yonyine nago ngiye uwo muntu naramufunguje. అక్కడున్న ఎమ్మెల్యే ibindi ugenda ubibaze minisita wo muri ako gace byakurikiye. అరే చిన్న mwana muto స్వామి వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే అక్కడే ఉన్నాడా? ese minisita ko kiryo joro maze kumubwira ngo ntave kuri uriya musozi yarahagumye. కుడుతున్నా ఆన్నే ఉన్నాడక్క పొద్దు umva niyo umubu wamuryaga niyanyiganyigaga ఉన్నాడక్క kugeza mu gitondo ni naho yiboroshereje mu gitondo cyakurikiye. bari bambwiye ngo amara amasaha 28 atarahava. వెళ్తారా? akira పుల్లోనే పక్కనే. minisita barambwiye ngo ugume hano. 4 గంటలు ఇక్కడ ఉండమంటే మనం uriya mugabo yamaye gasopo ngo simve hano. వెళ్ళిపోయి వాడి జోలికి రాకుండా ubundi ubu ntagisinziriye twakwigendeye ariko yatuje ngo nitugende. రెడీ uriteguye twigendere? కూతాయి muhamagare nitwumva asinziriye tugende. Sadeva క్షమించమన్నాడు. minisita gusabye imbabazi. vuga cyane musaba imbabazi nitwumva adasubiza twigendere. minisitiri agusabye imbabazi.
సౌండ్ రాలా urabizi ubwo adasubije buriya ni yego arambabariye twigendere tarajya kuri sasu barasha ifoto ye mu gahanga సౌండ్ సరిపోతే అయ్యా igisubizo urakibonye ఆ పోస్టర్ ప్లేస్ లో తాను ni nko kukubwira ngo nutumva ibyo akubwiye ahubwo baraza kukurasa aho kurasa iriya foto none సర్లే చిన్న వెళ్ళు దానికోసమే పిలిచా ఏందక్క పొమ్మంటావు అసలు ఎవరు అంత జరిగింది దాని తర్వాత అయితే numva ntago inkuru irarangira uzi ibyabaye iryo joro byagenze bite ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఆడ జరుగుండేది పబ్జి అక్క ati twe nubwo dukina ama video game turasa uriya mugabo we yakina mu buzima bwa nyabwo చిండేది 3 గ్రూప్ uwo munsi yaje groupe z'abantu zigera muri 3 ప్రో గ్రూప్ groupe ya mbere ari groupe yari maze iminsi ikambitse aho ngaho yari yaje kumuhiga ni ya groupe y'abashinzwe umutekano ya special force nyinshi shawu yari ije kurwana n'umuntu umwe hasi yari ariko leta yohereza abantu bangana gutya ngo barwane n'umuntu umwe kumva uwo muntu umwe si umuntu umwe nishyira hamwe ry'umuntu. Are you the captain here? niwe captain. Yeah. ఈ టెంట్ ఏంటి ఈ సెటప్ ఏంటి we are supposed to be camouflaged. kuki amatente mwashyize hano kandi twagomba kuba twihisha umva tuje guhigwa umuntu umwe rega ntago ari ngombwa kwihisha ngo tubigire ibintu bya atari. You're supposed to listen. niyo twamwereka umva tuba tugomba kwihisha ntamenye ko twaje. We don't take orders from you. ntago ari uduha amategeko. baramukatiye. ఈ టీం చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉన్నారు. ఈ kipe iriya ifite amahane n'amakare. I'll be the first soldier. Let me go in and confirm the subject. Jereka mbanze ninjireyo menye neza nimba ubundi umuntu turi guhiga arimo indani. Wumve gurika mbanze ninjiro menye uduhiga ubundi nimba narimo indani. Roger that sir. Sawa ibyo turabyumva. Datane అయితే ఇది ప్రెస్ చేసి ninjiramo imbere nkabona arimo igo turi guhiga ndakandi no buto. I'll still find a way. kandi ngenda aza kubona uburyo bwo kwinjira muri mugire ikibazo. Talk to my man. Yeah. All right. Sawa. ఇట్లా ఉండేవిరా ఇడ్లీ ఎక్కడ ఎట్నే ఉంటుంది. uyu bari bamwiyamye kutavana minisita ఇస్తున్నా అది రిమోట్ we ugiye ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఓపెన్ కాదు iryo rembo nta muntu ugira ryinjiramo atamemwiri ఊళ్ళో ఎప్పుడు చూడలేదా kandi ntabwo nkuze mu giturage cyanjye. నెట్వర్క్ సర్వే కోసం వచ్చాను. ngenje gusuzuma telefone nimba zikora zo muri uru rupangu. నెట్వర్క్ సర్వే కోసం వచ్చాను. నువ్వేదన్నావు లోనకి వెళ్ళడం అవదో umva uwo ari we wese nta muntu ujya upfa kwinjiraho nanjye baranyangiye ko ninjira ntabwo bagukingura kiri kumubuza irembo rirakinguka. uyu ni maneko ngaje kuneka rebe nimba igo ko karimo imbere kugira ngo bari abasirikare ba special force bahite binjira bamwice. ఏం సార్ ఇది రే అంకన్నా అయ్యా ప్రజాప్రతినిధులంటే మీ అయ్యగారికి సిరాకేమో abantu bose uriya mugabo arabakingurira ahari menya umuntu yanga ari umuntu ukorera leta gusa natwe abandi bose barinjira. uyu yaje nka maneko ngaje gukora telefone umugabo bari kwikorera uturimo two mu rugo ari pose yipowe buriya nanjye umuntu banibereye mu rugo nikorera utuntu tw'udufilime nsikaminga abantu kubona nkabona umuntu aranyiyongoje kandi ntera umwaka ushaho uzi ko nta muntu ujya umvuga cyangwa unyinjirira ngatera imbere mujya mubibona ibintu bye biba biguyemo isosi y'ibiguyemo inshishi ndamagira. సార్ ఫైబర్ కేబుల్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం వచ్చాను సార్. umva nanje kureba amakabure yanyu ya internet ukuntu ameze na telefone. ఇది వెయ్యిపోతే మీ కాల్ క్వాలిటీ డ్రాప్ అవుతుంది సార్. ibi ngibi nintabikora guhamagara kwanyu biraza kwanga. బాగుంది గుర్తుపెట్టుకొని amagambo n'umugabo avuze ngaje kudukorera internet n'amatelefone ubutaha ninzajya mba narakaye ujye uyansubirira mu nsekesha ni comedy. నిజంగానే సుపీరియర్ క్వాలిటీ సార్. ibyo mbabwira ni ukuri. bamunagira ibipapuro hariya bahise bamunagira ibipapuro akibabwira ngo aje kubakorera amatelefone ni maneko. bamunagiye ibipapuro arebamo kumbe harimo amafoto ye ari kumwe n'abamugizi wa nabi w'i Burayi baramuzi ko ari maneko. మేము రావాలనుకుంటేనే లోపలికి వచ్చాం. impamvu winjiye nuko twakuritse ngo winjire ఇంటికి వెళ్తాం. nuraza no gusohoka ari uko tukwemereye urasohoka ari uko tukwemereye. akurayo ya buto ngo ayikanda ababwire ko umwicanyi arimo baze bamwatake buto ye yanga gukora. అది ఇక్కడ పని చేయదు. iyo buto iyo wageze mu rupangu rwanjye ntago izo ngizo zijya zikora zihita zibana mba narashyizemo utuntu. ఇంప్రెసివ్. uranyemeje. సో నేను విన్న కథలకి చూసిన కటౌట్కి మ్యాచ్ కుదిరింది. ఇది ఇక్కడ పనిచేపోయినా నేను గంటలో బయటికి వెళ్ళపోతే ninasohoka mu gihe cy'isaha
special force yose irazani kwatake చంపినా జరగబోయేది మారదు. niyo wanyica ibintu ntabwo biri buhinduke. Oya rumirwa తనడు లైవ్ అరేంజ్ చేయి. rebe ఓకే kadutegereze. మ్యామ్ మీరేంజర్ ఇంకా బయటికి రాలేదు. umva maneko twereje ntabwo ari gusohoka bamushimusa అండ్ ఫినిష్ ఇట్. tugiye kwinjira tumurangiza. కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు. వెయిట్. umva umu agent wanjye mwe mutegereje araza kubaha amakuru. igihe imbere kuneka muri kabanza babwire nimba muri guhiga arimo indani. ఓయ్ మీలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూసాం. ఆ చాలా మంది చివరిగా చూసింది అతన్ని. umva abashinzwe umutekano n'abandi mumbabarire nari mbaye nk'abana babeshya we. uyu mupolisi yaramubwiye ngo ni ukuvuga ngo twebwe abashinzwe umutekano twahuye n'abagizi ba nabi benshi cyane banabarenze. uzi ukuntu uriya mugabo aramusubije ngo abo bagizi ba nabi bose uvuga bari bakomeye ku isi bagiye bahura na polisi bagahangana nayo cyangwa polisi ikanabafunga bari barenze ku isi bose yigo yarabishe baje kubafungira yaba polisi cyangwa special force. ఫోన్ టెక్నీషియన్. uri iki muri byo? ngiye nkora amatelefone. టెంట్లు వేసుకుని గన్నులు పట్టుకుంది ఎవరు? మీ టెక్నీషియన్సా? cyangwa uri kumwe n'aba bantu nabonye bafite imbunda ara kuri kamera ndi kubona kuri screen mumbabarire bari mu matente. kumbe bano bagabo bafite amakamera bagaragaza aho babateye bari guturuka. Special force